adeɛ baako pɛ ɛna onyame pɛ ɛwɔ yɛn ho ɛne sɛ obɛda Awurade ase enti anɔpɛ yi ma waseda ɛnɔɔso ɛnkyɛn wabisadeɛ ɔman ma ɛnɛ nso yɛ da foforɔ sɛdeɛ madi kan aka no ɛnɛ ɛyɛ fiada sononko anyame ahyira so ɛde ama yɛn asra na apono no ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛnɛ ɛyɛ dadu na mmiɛnsa ɛwɔ ɛyɛ ayɛ ɔhomumu bosom yi mu mfiempi mmienu akyi aduonu num yi emu Peter sɛ onyankopɔn ɔdom ahobraseɛfoɔ na osi ahantanfoɔ kwan anɔpɛ yi mepɛ sɛ wogye tom na wohu sɛ ɛmfasoɔ ɛwɔ so sɛ wobɛyɛ obi a wobrɛ wo ho aseɛ ɛmfasoɔ wom sɛ wobɛbrɛ wo ho ase adeɛ nyinaa mu ɛde ama Awurade nea ɔbrɛ ne ho aseɛ no Awurade na ɔma ne so na nea ɔno ama ne ho soɔ no Awurade brɛ saa nipa no ase enti Bible sɛ onyankopɔn ɔdom ahobraseɛfoɔ na osi ahantanfoɔ kwan sei na anɔpɛ mi ma wakye na mama wakɔ aba na makae wo sɛ ADEA AKYE ABIA aha ɛyɛ SOMPA 101.1 FM yɛyɛ adwuma efiri TARKWA low cost yɛne China for warehouse no ɛne di aninhwɛ baabi a short body office no wɔ na ansa na waduru shooters abusuafo anɔpɛ yi mama wakye mama wakɔ aba megidi yɛ sɛ onyame adom nti woda yie na yɛn nyinaa yɛ asɔre yi no yɛkɔ yɛn nnwuma pa so fa wakwan hyɛ Awurade nsa na yɛkɔ ba bedu a yɛde aseda ama ne din kronkron ɛnkyɛ yɛfutusɛm ɛɛba yɛwie ɛno pɛ yɛbɛhwɛ ewiem nsakyerɛyɛ yɛkwan so jojo bɛtoa so mining tip bɛba no nsia kaseɛbɔ ɛwɔ hɔ a yɛde ɛbɛbrɛw Ghana Today bɛtoa so na nɛ Ghana Today no yɛwie pɛ at 7:20 wobɛfrɛ 0260 196062 0260 196063 na waba dwumadie no ɛso ɛnɛ nso abia moa mu nua bɛma OWOAHENE ACHEAMPONG ɛna matena ase a mede ADEA AKYE ABIA dwumadie ɛbrɛ wɔ minim yie pa sɛ wayɛ krado a ɔtwɛn yɛda mo nyinaa ase na yɛda yɛkɔso da mo ase biom sɛ ɛbɛpem saa bere yi mo yɛ mu gidie nti mo ne yɛ ne etu anamon. Thank you for making us your #1 radio choice. Abusuafo, it's a Friday morning, the morning of June 13, 2025, in the wonderful year of our Lord. Good morning, Anopei. Makane sama wie no, ebrason se yefa yefutusem yede ebro ewo dwumadie so. But just before afutusem no ebeba no, mayenka wo se eye 21st clinic ene so yasena ma yede dwumadie abro. Wo ma asem yetiawa osayade wayaresa ne yesononko, onuru yesononko, emfidie ne akande a wode sayade eye sononko. Wonom seso clinic ebi ni yentamu ha baabia. Enti sa honam twetwewa kohonom na yemwa afei oto asentene no twen den kotodwe wo sirem ewew eto da bi kura wo de ahoma kyekere wo kasa sasabro na aba mepacho eye sciatica ehon sunsanso fako 21st clinic na womo entumi emwa anope womo ne kita mimu hotline ana call center number no 0540 311 0540 311 na woni wono eni enkita ho anopei afutusam no ne bre aso enenso it is for your learning entino tiebi na fa sachra abrabono tiebi na fa pin abrabono ema enkonka anopei the word of motivation amedema no matudin say change the battleground. Change the battleground. Anopei akono honom sachra akono no mu baabi a wo kon no baabi a wudi aperapere no daniani eno na mepesa wote ase fi se untumi nye ade ba kon da bia ansa ade na wo ye no emma o resource a wo hwehwe enso da bia saa na wo ye no udu baabi a ewo se wo change the battleground kwanya ofaso a wo ye wo niema no ewo se wo dane ani aboa okode
se one aboa owo enya ntokwa okode ye nyansafo kopem se o change the battleground na eno ma ne win the battle no okode ye entakraboa otu efa wiem ena owo enso ye aboa wote asase so owia asase so enti ye ba asase so a se ye nam asase ani ye di dwuma bia wa asase so de owo eye nitifo owo eye smart but ye ko wiemu a ewiemu nso okode eye master ewo ho enum enti okode ne owo enya ntokwa okode no o change the battleground e de ma owo no se be ya obetime di nkomo enti ade a oye ne se okode ne owo enya ntokwa okode no tam owo no na wode na tu afa wiem otu fa wiem a na wajai no at that point no owo no oni stamina ewo ewiem ho owo eni ahoden a otumi de nante ewiem ho therefore ebema okode no atumi adi ni sunkunim unlike say ebianka okode no one owo no ebepere ewo asase so ede na mepesa me de sa mfanto hui ekiro ni amepesa me de kire wo nyina ne say untumi nya ade ba ko da bia empe resource a wo hwehwe wo bra resource no so emma enti eto da bia you have to change the battleground ade bia da wakoma so ache waya wahwe animu a humanly possible waya de elsa wo ye nyina emma ade ba ko ense wo ye ne say change battleground no sa wo mo ho mpai a fawura mpai bom change the battleground na ebeboa ama bibia etume akonkan eto da bia abrabomu eniema enu di apere eto da bia wo de wani kura susu se jama obi na eyew jama obi na eka ho asem eto da bia niema esi yen kwan na ema yenhunu empuntuo no enye nyina na nipa na eyew eto da bia wa usu ban ekura ka ho se dia wo ye wade eka ho wo ye adwuma wakatua ye 1000 Ghana cedi but in a day ultimate tenase na wadi 200 Ghana cedi do you think say edu bit usika 500 no ana 1000 edu betwa 1 month ama bosome foforo abeso ube wia ba be ka say wadwuma na wo ye na akatua na nye nya akatua na enye eye wo na ese wo sesa niema bi wo expenditure and ese wo reduce no nti eto da bia change the battleground enema bia wo ya emwa wo no hwe akwan foforo a ubetimi afaso aye na de mpuntuo ebeba just like the eagle and the snake example a mediama wo no anopei wo how bia wo namu wamane bia wo namu nipa fam waye de obetimi bia situation no etese dia etia akawade baako you have to change the battleground so ultimate change the battleground wa edo bekwa animu ede nkunimdie beba ede mpuntuo beba na abrabo bewie peye anigye ebeba anopei nya wadwuma ne na enye nya wawade ne na enye awade ne ye pa na wunim sede ayetena awade no mu change the battleground wunim sede a adwuma no otutu anamon ye change the battleground anopei dia mepesa meka nyina ne se wo ya ade bi na ma results a wo hwehwa change the battleground hwe kwan foforo a ubetima ye saade no a na edimpuntuo ebebro ene anopɛn so for your learning ya futu sama mede eba ye enie ya wie ne saa no ye behwe sede a ewie mu besi aye ene day by the kindness courtesy research team ewo SOMPA 101.1 FM womo adaroma de awaboa no ene fiada nso ede ema ye no emu enkomodie ena yede eba sebe ya ebetume aboa ama bibia etume akoso kama ede amaye nti anopei ma yenhwa ase na yemfa eye yafutu SM anase ye weather report.
a ewiem besi aye ene dai na wahunu anamo a ewo se utuo yedi kan aka kire se eye nsusuye ne ayensentrofo asamu ewo abefo ntentan fidie so ede amaye no ena yede mawo enti no sadia emframa di adane ewo wiem no ebetumi amana bamusa anase ebetumi adane enti mu bia no ya na wahye eno enso ede amayen anopei ewo ha na yenhwe ene de no sadia esi ete ene se woto wani ehwe takwa ene ne ntamu ha yebenya eye humid with rainy period, partly cloudy with a thunderstorm around late. Na nchiremu enyina ne se ene emframa na ebebo wo ye ntamu ha eno emframa no ebo a wo be feel se emu afọ ensuo kakra bi ewo mframa no ebo se wo nante mu cha wo be hu se atade no ehyewa a wo bo atade no mu ayi nwunwunu wo mo ete moto so ene wo mo a adraba fo ede ka nam no wo be hu se wote moto so a watade no ubedu na ayese de afọ se wo hye raincoat a ubehu se afọ ama ensuo etene ewo raincoat no mu ekire wo se ene weather no eye humid na eyekọ awia mu no ensuo ewo ho enya de ensuo no ebeto wa na mum ensuo no ye ne a ewo mu abon se ebeto kakra na ejai na animu abai ewo mu na asan ato kakra sana ene ewiem no ensachiraye no nia yede yani susuo no ekire se ebesi aye ewo ha enom na ekwa anwumire no nso no animu be bai ama eye han no aba kusuye no beko ebeba na akọ ama han no nso etumi aba ewo ho yenhwe wiemu hye ene anopai ewiem hye no ene enyina no ebegina degrees no 88 edo wotwe nwotwe anwumire ebeti abaduoson miensa kanea fe sabria na anopa no temperature no ye aduowotwe ensia ena anwumire no eteba aduoson enson ensu ewo wiemu a anopai yebo ho amane ye ohanchemu aduoson enkono ena anwumire no ebete aba aduanan na akwanya ase nsuo beto eye ohanchemu aduokono nson na anadwi ebete aba eye ohanchemu aduanan ebio mamenka wo se eye nsusuye ena yesusuo ebetime aba musa ebetime adane SOMPA 101.1 FM penifo tenase eye ehwehwe ensema ahunta research desk no wo na eboa we ano ema yede ebrewo yede mu nyina se motie yen yawie eno esa no yede aseda bema 21st clinic efi se wo mada roma ena yekuta dwumadie mu a yede ade akye bia ebrew Monday to Friday frɛ wo mu 0540 311 woni wono entu anamon yete takwa agudi atwa ye ho ahia agudi adwuma na yemu dodo na yeye enti enenso ebehia se yebefa adesua ewo yagudie adwuma yeye no eho eno nti bre aso se yefa info brief efa eye mining tip a anopenso yede ma na ne nia yatro na yede ebre wo no yatodin se share safety signals enema ebebo nkrofo ho ban ewo se momo obi ahunu no pepepepepepepe mo amoye mindset adwuma no monim ni American eduru bre se yebeye blasting ana se emfidi akese bi ba ewo se yebo kokko ema obi ahunu na kokkobo no ema obi anya ahweye ewo adwuma na wo ye no emu mpem bebre no galamsey adwuma yemu ewuo na eba no dodo no aye lack of warning signs eno enema eye galamsey deaths etime eba na anopei se wo kwa adwuma so yi ekoba ne se mo beye blasting ekoba ne se mu bibi asi na ewo se obi ahunu na wo ye ho ahwe yi a ene na ewo se mo bodawuro no motiamu ema obi ate ema obi ahunu se
ye ba be ye blasting into obia nyina baabi ye ema ye blasting no ewo ho enum nti anopay the mining info brief ye de ema wo no ya to din say share safety signals, use clear signals for blasting or machine movement. Many galamsey deaths are due to lack of warning signs. A whistle or shouted code can save lives. ADEA AKYE ABIA and so the ayede ama wunie kakra ebeye awrade moa na wo kwa adwuma so yi wade nyina enye ye wade nyina enwie peye emfa emma na minim se onyame a ode wa hye eneda yase obeboa ama ade nyina nso no etume akoye yebesen akọ na ene se na yakwan so ebeye yehwe se animu se yakwan so ebeye jojo na kwan so beye jojo a na ihia animdefo a onimde na obetumi akire ye kwan a ekwan no eso beye jojo ede amayen na yetumi akọ yenim ewo ha enum nti anopei ye hwe se yebekọ National Road Safety Authority na yakọ akodi enkomo ene eye Friday na unim se Friday de eduru a na chere se bibia timisi enti no yegusu a kakra ye kọ yenim anopei enso ewo ha enum na yetimi atoaso nonsia bo a yebefa nonsia kasebo yede abrofri sister station SOMPA 106.5 FM yewie ni sape na chere se ye kọ yenim ewo ho enum anopei yehwe road safety for by nya wo munti no ma ye monitor say dia ya chro no yemfa ento wanim road safety tip anopei yedema especially na Friday no ya to din say always wear your seat belt whether you are the driver or a passenger sa asamuin abeline akana fidie so pen dia chro na me san timu bium ena de ama free say etrente ya yenyai echesoa ni ayepesa ye kan ne se wo ye driver new onye driver new unya tena car no mu nko ade a seat belt na e wo car no mu no eya bo seat belt no if you say eno no e bo ye nkwa ho ban eno no esiesie yen eno no edidwuma ahodo pie e de boa yen seat belt a ye bo no eje nkwa pa bra nkwanhia asie eje nkwa e wo ho enti hwe na hunu se abere bia wo betena car mu no ade a obedi kan aye ne se wo tena car mu na to epono no mu pe e wo se wo hwehwe u seat belt achi akwan na bo seat belt no driver for bebre wo tena car mu na wo bo seat belt obeka to se asai hwe na se wo so o car seat belt asai a kokora no na passenger na tena mu a watimi abo seat belt titiru nipa na ote front driver no nchen ho no etwa se obo seat belt eja Ghana de achire no ayete no back seat no said the driver for loadu nipa nti back seat no de anhwe ya wuntumi mo seat belt no but animu no de etwa se utumi ebo seat belt no manenya wo ho ade enye life ena enye bibia it is for your own safety anytime abri bia obetena car mu no hwe se obebo sa seat belt no na ebeboa ama in case say enkwanhia bi sia atumi abo nkwa ho ban nkwanhia sia nipa bebre ehwere wo mo nkwa efi say obi ho kra accident no say car na bepem a car no pem ya obewu say wafa ahwehwe no mu na wa free akoto form na car na afa no so say bia obo seat belt a enka car no pem po a seat belt nti umfiri nto abonten ebeje wo nkwa ama car no agina ansa na yaba abeyiu enti anopei manenya wo ho ade se abere bia wo betena car bia mu emfa ho ne baabi tenten a wo kọ menka se we de se ma fa drop me si he ya da bi unya tena car no mu nko ade etwa se wo seat belt no efi se sa short distance na wo de wani abu se no nti wo mo seat belt no eno so betimi de nkwanhia aba ndi ya na mo hye eno nso yeda mo nyina ase bebre ene anopei ewo ha enom anopei yebedi nkomo ye ne eye good for
ebedi enkomo mechere Gold Buyers Association. Gold Buyers Association of TARKWA. Yane womo ebedi nkomo ewe yedwumadie so. Ye pese yede womo adwuma womo ye sede amere bi na etie ena sese gold board no ba mu ono nso no sen na womo adwuma ye no esi etie. Ye pese yedi sa nkomo yi ene anopenti no ene TARKWA Gold Buyers Association. Omo ye me guest ewo ha enom na ye pese ye wuram ye di nkomo na ye hunu se gold board no sen na esi asesa omo dwumadie na sen na omo so ne gold board no ka bom aye adwuma ama oman no etume akonkan asetena ene adeye enyina emu ewo ho enom. Right, yenhwe nsem kakra ewo dawbom na yentume emfa kasebo no emra emetoa oso ewo ha enom. Na Mahama bid farewell to UK envoy, discusses economic security regional ties. UK abaya na musini a owo man Ghana mu wawie na dwuma ye a wokro na eno no mampani akogya na kwan na kwankwaja mu no ena ode to nanimu ese yesi kasam hyehyeye ye bambosem ena afe bibrema toye fam ha nema hodo a ekoso no wokro no ono so ni ho nkomo emfa mampanifo se be ya ebetumi aboa ama bibia etumi akoso. Ghana's broadcasting space must be sanitized. Afran Plains North MP. Mnashebedwane wo Afran Plains ene kan say Ghana da ubonyuma FM ni TV for no ebrason say yebe sone so na yahohuru mu aprapra mu ama eho aye kama ni nyina ase kire ne say enora krata ababonten say yatoto radio stations bi emu na omampani John Dramani Mahama wode nano atomu bi ama sese a ye kasa no yese yema wo mo nya adwuma enti yama wo mo a yato wo mo radio mu no yama wo mo adaduasa se wo mo mfa nkoye ne yesese wo mo ye se be ya ebetumi aboa na wakoso aye wo mo adwuma. Sam George ene kasa o say no political agenda in radio shutdowns. Yewra Sam George ono no ye pania ohwe communication ministry no so NCA shena say NCA for no so na ma frequency no na wo ochire mu say ya ade a say a ye ka say toto a ye toto radio bi mu no enye say bi a radio bi wona owners no eye aban foforo mu nipa nti ana wo ya amanyofo bi nti na ye di saa edwuma no eno nso ode ato edwa ewo ha enom na bibiada ekon kan ene anopen afi ade a wo hwe eye krataa mu a wabobo radio stations ahodo a yatotomu no wabobo ni nyina ewo ha ubehunu ama bibia etume akọ enkan na Yewura Sam George na ekasa se sa radio station a yatotomu no oma wo mu daduasa se wo mu anye ne esese wo mu ye de a ene na nya obi ne kumantwi bo asi akono a ene ode ne ti age akyerema anopei ewo asetes so yebedi sa adwuma no Yewura Sam George orona sese wabedi ante Esla Owusu ade ante Esla Owusu ona na oye communication minister 2017 ho baabi wo mototo radio station mu se ya wo mototo radio station bo no ede ensem ena saa bere no Yewura Sam George ekan ye ene nyame adom ante Esla eni hobiem Yewura Sam George na aba na Yewura Sam George so baaye no ade no a ante Esla Owusu ye no eno abi pepepe na oye wose wono ne de ye mmara kwan so a wose the law is the law. If the law is the law there ante Esla Owusu ne de na oye no no de na eye ono de na ono de ye de a adwuma koro no a wo de ne ye mmara kwan so but ante Esla Owusu de no eye den ya ene anopei asetes mu yebewuram na yedi saa nkomoi ama bibiada etumi aye nkan kro ene enkoso ede amayen enuanom baabi a yedri yebekọ sister station SOMPA 106.5 FM Accra na yafa anopa no nsia kasebo ede abro. Good morning.
Abononsia Sompa 106.5 FM enkran. Ebraso se anopana na kwajoje si no nsiabre mu kase ebo. Ensem a etu a wosinde ebo kotodwem ya yensentrofo aboa no ama yesamufo asem no. Yebetu ne nyina etwa o aboboa no ene maso abia mu a mutie yemfiri bia. Enye twa ne ho efiri Sompa 106.5 FM enkran ya. Enam Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu. Eno akro na ebesa afa yiko 100.9 asantema mu ha. Ewia bono ahenkro sunyane 98.9 night market wa laji be kwa na abro sanum na asan kwa kofa doma many masasa paso Sompa 101.3. Ewia enambono east ahenkro tachimai Sompa 106.1 na kwa kofa nkransa Sompa 90.7. Eno asa ye live for TARKWA Sompa 101.1 na kowie wa TARKWA de Sompa 103.3. Adamfo pa radio France abrochima mu Paris yenye na ho sana decoder no so babia FM stations ahwehwe a uhu ono Sompa yetuam ya obenya yen www.sompaonline.com ensemi nyina egu ho afa Facebook ho wadwenkyere ehia Sompa 106.5 FM Accra na YouTube ya Sompa FM live app no so babia abeko Sompa hwehwe na wonsa ebekan anopai na nakwayoje si no nsiabre mu kase yebo ensema aso ya yede ba ne bi enese ayabako aya epoya mantamu na yakwa kodi enkomo na sofo wano atutu fam ekum ne bad ne hye no asem no asepie biu ene FM stations bia won ho ba asem na emra wose FM fo nyina Sompa ka ho yedi so wo mantimi ani so yetwe wo mo sensen nenso yese ya ma wo mo enefu aduasa won sesa won ho Ghana Chamber of Mines panye kwantrofo ya wadano de ato aye o magana ya judge fo anim sa illegal mining cases akodo no wo mo anya ne ntem awra hosem bi asi enkran Kumasi kwantempon so trailer afa nema nipa wom jatom eba ne sei sanso ana ene wo bomane sankoda no ba se million baako akiri po baako ene de won mo yemponkodwuma e wo magana emu ene wo awakwa ya asabia na okoduru OPD obi anhwewanim wo je na wo yemfi wo no empene se enkomode bi nam kwanso ba abeka wenom ho ne abore nyina abeda anopa no nsin asonfo benu ya tenase na ya de nkachema eba begu ho asew adiama wo ya tenase ba kenkan ensem yi adi amegeso aye akosia aje wakode boaten mene tepo eman ajapia apamdada afai ansam no ninchemu ankasa eni Reverend Israel Joseph Sean wano na panye kwantrofo a God Host Favor Chapel wadano awopoye mantamu na nansemu ya bomane rekura ye efifi mantamu ya mankasi asem na meken na nansemu ya de arewosem baba som ye se wano ankasa ni dwotworo mucho ne bapa ye nyenchen na sene mu ba ya wanya mfinhia no mienu owura ya hwenyankropon nim akuma koda no ya wie kira sa sie no ade aka ho a enam shoma posifo ene abambofo kokoye bi edeboaye na asam ne baye no kokodi mu ewo Cape Coast eye court ya na asam no edimu akonia ba enoda court akwa asam no so asetena ma Reverend Israel Joseph Sean no one mo twene da sada ne begina da ka animu a na court no atoto na no na kwadu awodo ye odebo ni nyina ta owura ne kire se woni fo okwa bi ya so na wanye ntumu da enne ne kire se wono na enam ne nsaso ama ne ba akoda wanye mfinhia no mienu akoda ne wu ye wie kire se tutu na so dem ade akoda no ehye honom enam so ema abra se ne ko na wie ne kwato no wahye se Pastor Reverend Joseph Sean wan kwa remand na watwe mienu na watwe mienu no so pe kwato basa atana na sem no so na ba bia da na wan matumi ade ato anam so amase adi mpanyimfo abo anan akwa bia ya waye na sore no akwa kotu amu no ade afiri wa wo mko na sa akoda na nkese ehye so dem
dan mu hɔ no mu a na akwakoye arehosem anam so ama ye ne kromafo no bi ya abra asem ne si ye no wɔn so ekɔ hɔ ne efiri da na kɔto no edi mu akɔ ne abanyina na wɔn so so ɛwɔ hɔ no mu bi ɛma ye ne wɔn kasae ɛkyerɛ sɛ nyame anim ni ehu boa ya abɔ wɔn nya asem ketewa makora ya wɔn sere wɔn Ghana bambɔfo ne kɔto sɛ baabi asem ne da no ɛwɔ so de to sa ya hu boya papa dama ya pra ya non ka se yan sera fere kwan pata busa apo yenu mama mi ko mi pa nyonge pa na wesida o pange pa o hu aboya pa o de aboya pa serious pa ni je pa hu aboya pa se so fun de enu na we rem ya pata ya o tumi be kwa ba ya shop o me ni di nko na ade tumi de adwuma kwa po bra me ene ne ye ne no kasa but Nansiana say issue in the but according to the report me we say anya mesi for na say ehu abɔhe because eno na na we here nti yete asam no kra no ya ke yemi hye e wo hunta ma mesuro kra kan abra na ye wa ha o se san wo bɔhe amene na ye hwene ani bo mo de so so nyi ha me fi wa no nti nka o hwene no bo tuma nyina abusha wa ye kromafobia Wamo awo mankasim ana yate woman kan yaman boni Eric anan ene ko honom na no achi no ana madam Alberta wano chasa ne yonko brabo pa ekosofu ya sori bi eno no so kasa achi sa sane sofo no kura wo sitia no wo mfa bibi sa nsusu no sa nyambra sem ye obetumi aye Yami no ko ni mo bia nsusu do botu abobo because the way ya nsusu ba netin en fa da madu ni nfusu and the social bia na no ye de wan yo bo ba ye de hu de ni tui no okoye so bia na no ye de no bia no short we du bia so na no ye de yami ya kan na nas mo bi sende o le kan ye de e ba no sie no wo kolobu ti wo bibi kan yon ko kolobu na mi su bi sende de se wan fa bo fa na no I was away, I was somewhere I see I won't feel manchamo and I'm so much of for no one casana cinemuba was see no amasem no abedeja. And if it is so far, was see on one cinemuba, Nanya Musie, Nemo Naso de Moi, a Chasui, who I call Ganam la Savage fee. And Chebia and I swear him could have dear hon Samoso, Eriberto, so say Casafidi Binum, may moi. Mra kasafidia hodo ya sompa ka ho edisubie e wo so bibia ediso no wode ye ni nwuma no ebinum atwamra na jakora wo mu ni so afi eto ahodo ese wo no mutua de ma aban no wo no mabomi mfi taduku nya de wo mutua sa atoi wo mu de tua wo no ma hoka ne se hunti wo mu de kredu atotum wo mo adwuma yode kosi se wo mbetuatua wo mu ho aka na afi mra no wo mbediso no ene wo mbekɔso abɔhye na enumu ana mampanin John Dramani Mahama wode nano etu mu bie enam so ema yewura Sam na te George ya wono ena ye ningo prampram na sebedwani no wono ne so afo hwenkuta hodie ho nsam so wode tum dwa ewo mra sebedwa fie kye se wono mama wo mo nafu amakoma aduasa ye bosome baako woni wo a wo nema enye bia akwahyehe ne yie ente saa na saa bere no nso so na woda so gina baabi agina setie bia emra bedu na bra wo kasa no na yense ntwerefo titru na ye atirichi no ho nti otobi mane yen Yami no ko ni mo bia nsusu do botu abobo because the way ya nsusu ba netin en fa da madu ni nfusu and the social bia na no ye de wan yo bo ba ye de hu de ni tui no okoye. A few minutes ago, His Excellency John Dramani Mahama, the President, directed that the Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation work with the regulator, the NTA, to allow all the affected radio stations some additional time to correct the identified breaches within a defined time frame. Those who fail to do so shall have their authorizations formally revoked under the law. In line with this directive from His Excellency the President, the Ministry and the NTA have granted a further 30-day grace period to all defaulting entities. Mr. Speaker, this is not the same as the arbitrary revocations and hefty fines imposed under the previous administration. As the current government, the Ministry has also been instructed to waive all the applicable fines that should have been applied to the defaulting entities. Mr. Speaker, since morning, I have received calls from colleagues on both sides of the aisle
notifying me that some interests they may hold have been affected by the ongoing exercise. Dear honorable colleagues, we passed the laws and have a high bar set for ourselves as honorable members of this august house. We need to lead the way with exemplary conduct. As a ministry and regulator, we are status agnostic and will be fair to everyone irrespective of ethnic, religious, political, or social affiliation. Yewra Sam na te George soafo a wohwe yenkuta hodi ho nsem so ene dinsemi etomra se bedwafo anim. Na Yewra Sam George we ya pano na dom kuma no ba no dani. Won monyamfo Alexander Kwame na afenyo marken anso asorigina ye ya na wo kire se Mr. Speaker enyo bi kwaso wo maga ne mu asa ba we no wo pese wo tuna ne te ADC NPP amanyoko no so a wo montena se kura enye nhwehan amasa de ne nkoso wo se ne kwaba no sa no adom kuma ne nyina so bebo aboso na won ma di won ma de hye no mu achi sanse asa wuntumi ya wono ye chichine ni de ma NPP amanyoko no wasante mantamu no aba we ba wo tuna ne te ade sini so a want to minti ase se na no adaya wo che no ya wo ja no ya yi no ne station awoye wasan so akotumu. Why should Atati be denied the opportunity to broadcast? Why will Wuntumi be denied opportunity? Why is Wuntumi suffering? What has Wuntumi done? Mr. Speaker, if we say we want to perfect our democracy, then we must be seen to be walking that talk towards perfecting our democracy. This business of it happened yesterday, so we must continue this vicious cycle. Mr. Speaker, it won't help any of us. Today, I will repeat what I've been saying since 7 January 2025, that this power of 187 is not permanent. We have seen 169 before, and we saw 137, 137. So let us all be guided and know that the power immediately you are given is like an ice block. It begins to melt. I was sure why you don't come on about Dania or my Ghana Massage Fee. You're Alexander Kwame na afenyo makin. And yan twasona young ransom for Frumu, a yan and Aquajoje Sino, Siabremo Cassiabo, and a good so I be mawa, a yes secure, then and secure sanitary pada, one also API NT. Na we dear medo ko Kumase and Knaquantem Ponso, I Rahosembi AC pa was whom ma 44. Nina ne se trailer bi na eso enso e won toamu wodi free nkran na wako mantam foforom ama ho nso won manya nsu papa ne bi anom na eja kokotomu na de kropotia ekwatwetwe eja ne ba de obi entumi enhunu announce ayo so ema bunso fire station ewo wo mo ene bo wo mo nan tentem na wokokọ boa ema sa agyi otumi edum no ewo mu se wokra bia ni ho a wotoe de na nso japade de ebi hwere pa na enomo ena odunja adwuma ku no wo mo de afutuo mapa ema wo no mo atitru wo mo edi sa adwa no ana wo de enema goose only egu kai mu etwa kwantenten se wo no mu sua ne wo mo nkoso amfa odunja adwuma ku no wo mo kwampono no wo nhyehyɛ ya ewo ka ho afei fire extinguisher se wonni bi wo kai mu a ese dra ni bia enya bie na adoma aboa amasa hwere ni hawo etese wo mo nama wo mo ankwa nkohia bi wono mo se hwemu ne de wo mo afekire wani pa sa adwe wo mo hwene mu a wodi hwiehwia ehunu baabi kropoten ne de ekotwetwen sa wojakese edebai. I was sure to and some no eso. Now, Dr. Ken Ashigbe wano Ayagana Chamber of Mines, Penny Quantro for ya watano, and our did to Jatro said Drumapia. I am now my Ghana at Temwatano, and was a woman to make a cow woman pursue one na attending it to me yet too much true, and the galam say ya barno a yes, so to Susa, and wa my Ghana emu. Was in there walk on my Ghana quarter what one was a galam say. Cases Sibi someone yas and Katuama. Na San yes be the quarter. Kwani abakura no edrum bia ayana magidia Ghana for ewo ewomu no saagide ne nyina atumi kwasansa tantere no enya dwuma ententem so anam so ma Dr. Ken Ashigbe edi adesrodi ato Ghana benim say radio basra pa anka wonmo keka womo sa kwan no so na wonmo mutu fumagudie ye nam kwan paso na wode kwa bone so ne tu ma Ghana ye fumagudie be wi akire say yensuwansuwa ene ye kwa ibretuo no emra na tumi ene wonmo di we ayen for Shamudia Sonkoa, a course one cramantemo nam soma Dr. Ken Ashigbe Warden Semi Equatujasi.
There's ecocide debilitating on the devastating effect of approved polluted devastating farmland, air, health, and medical predicament, among others. We are at a critical juncture where the agency combating illegal mining will be overstated our collective responsibility to swiftly and decisively. The justice arrives too slowly, and in some cases, we do not see matter being adjudicated to serve as effective deterrent. It is ecocide with debilitating consequence. The devastating effects of Galamsey are plain. Polluted rivers, devastated farmland, severe health and medical predicament, amongst others. We are at a critical juncture where the agency of combating illegal mining cannot be overstated. It's our collective responsibility to act swiftly and decisively. Yet justice often arrives too slowly, and in some cases, we do not see the matter being adjudicated to serve as effective deterrent. We therefore appeal to the judiciary to prioritize and expedite the prosecution of mining-related cases, especially those involving environmental degradation and breaches of licensing regulation. Justice delayed in this matter is not merely justice denied, it is national development destroyed and public confidence eroded. Your support is critical. We acknowledge the complexities involved in prosecuting illegal mining offenses. That is why programs such as this is a vital one. It is echo. I was your warrior Ghana Chamber of Mines. Panyo control for your Wadano, Dr. Ken Ashigbe. And if Dr. Ken Ashigbe, the Yusua, Yanko honorable and I were free ye, Nabobuano, say, Oko don't come a warm rasebe finua. Penny, one more a help Mudin sono, or can't be. Na what the Atruja said, Nano, a woman say, one more come rasebe fia or qua satana. Na ekwewie ya anesefo ene wono meji a wono bi achetua na enam so ama ayarehwe papa timamufo nya no wono mu yese won be pratum ewo ho nanso ekwewie ye yewura bena hiafo wampene kura ama wo mo kasa na ama nti wo mo de mentime ho ase esi mu mewie no speaker kura e de wo mo ma privileges committee se wo mo enkoka wo mo asem ho ne de enam so a Wama mamra sabadwafo ntimi anya adwuma na nwie no wamo nkonko kyerɛkyerɛm na no ene pani se enhyemudie na kyiri no enkasa hodo ekoso ene enkomodie no eda di pefe se ensempa bi ebetimi afiri Nazareth aba wono mu a ate atua no enema ebetimi asesa ama wobese wono mu asa akɔ adwuma na wakɔ akɔhwa ayafo. All the stakeholders that we invited were here. We had a very fruitful celebration with the nurses. The nurses are going to have a session with their council, and we are hopeful for a good news. There's no other news again. We are done. Thank you. All the stakeholders that we invited were here. We had a very fruitful celebration with the nurses. The nurses are going to have a session with their council, and we are hopeful for a good news. There's no other news again. We are done. Thank you. All the stakeholders that we invited were here. We had. Eno yewura na na yewe free ye ene kansa asemi na owura Mark Ket wono nso ekasai e wo sanhye mudie ya ho enkomo a ekoso no yenti bimra. Of the Ghana Registered Nurses and Midwives Association, and say that we are very happy that they honored our invitation, and the same thing goes to the Ministry of Health, the Ministry of Finance, and Fair Wages. You were all in to assist us, and of course my committee members, and we've had a very fruitful negotiations. We tried to understand each other. We have tried as much as possible to synchronize our activities, and now what we can say at this moment is that the discussions were fruitful, and we've asked, or the nurses have requested that they have to go back to their council, and then we'll come back. Eno yewura market na wani wono ene ye health committee no wono mutitinani anopai eno so ne yegina na yadan ehutia waba eno achi de aka akire nyina no yede betoa wo.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a wone wodofo akwa kwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate there. Endpoint Homeopathy Clinic. Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so there. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Hudu ona ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fo. Eh medo. Edra no pa wutimi to wo boase. Echichiwusi o. Sompa do. Na so ni se me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka. Senti na ye bokoyi. Na me die me all time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Abua me ama sesei. Me no nso a enwunu anasa de ehia. Me selfimfim me biem. Na wo hwasa me se ayefita asesrecha homa. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, Yas whitening, and Yas total care gel toothpaste and the brush. Abusuan chamfa. Se wo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy. Munde dinam se me foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London echo US. Na no kwad wo kura fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi ekwo basempene mu. De woto wadansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adansi ho niam. Na no kura papa. Oh no kura pa. A police station in Chanwa. Eh akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam a ene obi an foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Accra we kaso depo ene pokua se de no kra to nchen a. Wosa wo bi Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wosa bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebi so magazine road, head office no. Wo bie depo kese so o da dientem. Edwisu Accra road, from opposite Alaji Celia. Am papa meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo. First clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never will to us and if I was slim, never will Nasia, Bessia, Siahono. Say, I won't teach him and not any friend sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st clinic by a Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana, and Yamonone, and Yasam Ketua, Wamuji International Awards, Wamuji Local Awards, now no sooner will be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrimhano, Ebini Baby, I just 21st clinic in Kwa. Wamuji Bibidro, and the best I don't know the machine account. Aya Sabia, Yarabia, with me the Konemo, my dear Pakua, Wamajidi, Wamupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua, diabetes, hypertension, Ghana have baby our moho, and cry ha, say you Tantra Hill runabout. So ufi and cry air bar, you won't sunny faso, Uframa some man so ne bansua, one sabunkum so, a hona will be huye. 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. 101.1 FM.
Katuapa. Katuapa mpabusu adamu ase. Sa mwaje brachwa yama ya kwabayo toa ensemno aso 2025 World Day Against Child Labor ehunjumedie bi akoso wo magana monam so ama Commission on Human Rights and Administrative Justice ye 20 kan sa shraje djumako no wono ebo amane sa enei wo hwemo pa no aye wo Ghana nkoda ne bi nipa pepian kuma million no ba ko akiri po ba ko 1.1 million enkoranko a ye de won mo ye nkuru tudwuma e wo magana mu a enfata na wosesa wo ba ne mu nchichemu a wo ha mu nchemu aduasa 30% sankora ne nyina so adwuma won mo ye no aye adwuma e do wu afa ebetumi di apinisie ene nkoda na ne wo haw bia babato won mo so ya adeso ya wo ma chechera so a enya asem keto ma na eneyi asem ti ya wo mo di atoso no aye se sa child labor yi won sensem wono ye betumi afiri mu oni akwa ye nimu na mmom emu akade ye doso se wo se wiase amansan keka won mo ho enam so nti wo ma Ghana so won ma kai pa sa eneye won korade bi wo no mu a wo kom ya wodo a won mu tu gala yada sa nkoda ne mom etu galamse na enye honko ye wo ebimo so won mu asanka won beko school na won makwa sua de no sa nkoda no ate adwuma se won mu sua eya yakaka de adwuma ani ade a ense enfata anam so amasraje dwumako no atro se arewo sampa ye wo mu ana sa nkoda no emu mpema hanum 500,000 ana won mo ja suku ko ya won mo aye adwuma ti se ye afei emu mpema duosia wotwe ani hanum 68,500 womo so kura de womo nko school kura da womo si school de mo mpo da na nkamfa se won makwa ko hunu de atwa mu abedan de kaka ho ana fei emu mpem ahasa aduowotwe enkono 389,000 so won mo ko school ne mum ewi akire no won masan so free school dem a won ma baba tena fie wo se san koda ne nyina no sa Ghana ya nhwe ne ya dache ye betumi akura hwenhwen e wo san koda yi mu ensem anam so ama won ma bo amane sa Ghana man to wana moe na koda million ba ko akire po ba ko a ye de won mo ye mponkodwuma e wo ma Ghana mu titiriw eno sabio ye nkuro nkuma ni mu no ye betumi ahwe na sade no ye tusu sa ene nana kwaju Jesse Nensebre Mukase Bono, yesi, secure sanitary pad ekutaye muna ye ende no, endpoint homeopathic clinic inti. Medo kwa hosema esi nira, bra, Gatwick Airport ho, Boyen flight bi, etui na ekure nipa bebura henu, de wamo kwa Britain, we India mamu ena hosem nisi, nipa bakon, unyani 3 didim, wano ena neti seat number 11 so, wano so kura we Britain ni, Ana one the bad police for no edi nkomo and wo ka kire commissioner Maleke say bra adupre no 2 ye na be say any 30 seconds and wo mo to say bibia gi pow na nso na enye knockout say adupre no ene free ene efiri ho no wo man say da nhunu bibia bio de wo hunu ye ne sesei wo da ya sabia ya dokotafo ejina ne so na pani aye kana asemi ni dine Vishwash Kuma Ramesh wano eninya ni tiri edidi mu nanso ni nyina mu no empanimfo a wono mo na wo Gatwick Airport we chese ebi sida na ni edikan ni nanso ni nyina no ya na ye kase enyaba eno nso eye obi abakan ni din wono mu guso eye hwehwemu mapa se wono be hu adekora enam so kofa sa atore nchemi ebae enti nipa de wo mo bububu a na wono mo chese wono ma na afro adupire no wo mo a eye India fo ankasa eye India fo ma ya wono mo wo mu no wondodo obebro ha obeyese wo ha adunum enkono de ekuta enu achi Canada fo na ebinum wom na Britain fo bi nso ewo mo na Portugal fo nso na ebi eka ho nanso adehia wo ma hwere wo ma dehia nyina nkafra na wonum ensanso enhyeden eno so ne yegina na anopa na kojoje si donsiambre mu kase ebo ya secure sanitary pad endpoint homeopathic clinic 21st clinic mo eka ye ho so yemu no ye di wusie na fe no wafo wafidia National Communication Authority ADEA atudwa say FM stations be say duasa na bia wonum ka say ye revoke wo mo license no yama wo mo ndafu aduasa won kwehye wonema yie Reverend Israel Joseph Eshon, yes, so some 50 months more, come on one casanaba. I didn't a share not short them one, quite no arimandino.
Sada ena amanoni die mu nso edu pre firi India na nka ekwa Britain afa nipa bebru ahanu nipa ba akonya ne tire didim na oye Britain ni ba wakasa na bika wenum ho ne aboabo no nyina no na kwajoje second kilometer dada woromenti yesi ho nkonya na yede baba somu asomfo banu ye tenase no eyeme akosia ajewa kwade aboaten mene triple A mine ejapia apamdada ye konso yankoi ye de Ghana today ebeto also SOMPA 101.1 Architect, commandant, researcher, expert mua. Ghana had the Obia nim say 21st clinic there, where Alpha and Omega, eba sciatica, Obisi akosia, sciatica, ja sciatica, and say, hey, say yes sciatica, say yes sciatica, ye anima 21st clinic, and do the bra, bonidi be a wope, say yes sciatica, say yes sciatica, say yes sciatica, the anima is the nerves in a wall to us, no. Eba for we see more kwesi unasa no. Se mu kawodria eye sciatica eye sciatica na omu ye commandant researchers expert originators architects a omu ye ho adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti bomodia ne bra na momfamra obi wa waka obi o trasia wazimintimi nsore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica die esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic odi adwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esase ateka no oye fake obi a he hospital bi a beka che se wonno ena ye siateka expert me akosu ago aboaje me ka che se oye fake efi se original na nkasa no eye siateka eye suesua ena wusua wo ye dai wutimi no original enye peda se wusua se de so ati ase wutimi no original enye pe enti no enti se nso sa sciatica expert se no se mo na munim ye no na munim se ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no ta wo fura wo de hwe wo free dome na eba eye ahwe wonsa nifa so wo bo se wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone ye nsom ye nkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ye hwa ye wo hosunya ne Techima Nkranza takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert sciatica expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica expert 21st clinic how many times did I call you 21st clinic how many times did I call you 21st clinic sciatica expert 0540311311 0540311311 na with them
na yafa Ghana Today ede abrɛw yewie Ghana Today no pɛ wobɛfrɛ 0260196062 0260196063 na nsɛm no wakyerɛ wadwen yɛn kɔmra. asem enenno se obi nim da obeba ko obeboaboa no ho asiesie no ho afa ne bag esi ne nchen nanso yennim nti ya na efa yense rapture anopei babia wo bia ye mamunyina che chichu wonuma etie sompa 106.5 FM wonuma etie sompa 90.7 wonuma etie sompa 101.1 wonuma etie sompa 103.3 ana sompa 101.3 wonuma etie sompa 106.1 womo enam Facebook no so na wonum akwako pie wo sompa 106.5 FM Accra ye mamunyina mo semfidie no doso nanso ya na mokra hwehwe ade papa ntino mo ba betom e wo sompa Ghana Today ebre na aso we no eye ensem ahodo a etwaguo abefo ntentamfidie no so afe enkrata ahodo de abeba monten ensem abokotodwem ya edisa no ka bie eno ena no pai yesinkonwa na yebe boro so ede amawo na akwanya wom se wonso biribi beso amado adwenkyere ababetum esansa adwenkyere no ayese hwene obia de efata nanim ena adwenkyere nso ya na ente baakofo etirim enti nsema yabo oboso no obetim de wo wadwenkyere de wunim wo ho
ana ususu wo ho e de aba beto so eno ene ye ka say your views, your opinions, your comments and what have you are welcome. Anopa agya pia pam dadani na sade empenen ka senteso nkon nante no mene the virtuous women in Asia anopa yi na ma menko won ho na yemfiri nsem na se na fe nsem a trend no yemfa bi entoa wo ebia na okura wonsem bi trend enso wani ma so aha na yebebo so e de amamo ma pa mama kwa ba na bibia de ye de moko mako nyame adu yede ho ase ana oh de asa wa yeboko anupe ya mame nyano pe nko se da bia me yeboko so nse wo hu ko bibini jase ne nua ye din a nza asem bi na ha no kre so me so me to nka me mpa me ho asem nipa na ya na mani papa ne ho asem ende no kre ti wo ka se sanka me hu jari na me ka se jamini jari seria ne wom na me so ma me san ko fa me tete atempon no na me dada na me san ko mu ajari be ka se bia ne ho asem bi shebitirim enso na sa na me tie se ma me wo me no obi anka me ho ende no kre enti na we no cry me am on cry ena de ba enti na no me se me ko ne se de na me tie no enti wo throw shade na se den daddy some kira se BBIC turenchim bia mai nyame na ama nsa so okay wo agasa no wona munyo tu ti bibia ni ho wai de ho ase dada na madwa bibia da ye de adom okay wonim ye sere sawo ai me na nanko beka sa de wadi kofi kokon ana ena me so anope mi nye bibia masri wow uhie bibia no pay wo se wo honom a utimi nya message bi alert bi okay na wo che say wo botu a wabotu nyina na wo yare kura na yare na tu ayeda no kre utimi say ekoye no kre oh okay so we money day bon wo money day okay money day yeah dan nkrofo ani ntanye ho but it's the best day of the week okay Monday no man for feel say Monday ne pressure ni ade obi ampe Monday but weekends so e be ye day fifiada no kre na ma dwa na dey na trend for bitwi na fe yen konkrata no dey trend ne dey na chese radio stations ya enra oswafo hwenkita hodi ensenso yes womo enkrata wom didi dwuma no esese womo renew ebre no so atwam enti ye oda se yenkotototo dodo no a emu na ensem no beto odwana no womanfo dodo no a edi hu nkomo se ase we no trend we na ya de ayenimu so far as our politics ye ka ho asem wo man mu die na chese ya de a yenim ho asem enti MPP 40 aban mu no wo mu ye bi ena NDC force aba ena wo mu so ba be ye bi na me kase apam sa trend we no I say you do me I do you say enti ebebo wo man ni mpenese se asono mienu enya ntokwa okwaye mu a nsinsan nhomani nnue ewo mu no ene bre nti se sono ne chini yenya ya na ordinary Ghanaian ye mu ne etwie mpa se hadwene na akwa se tit for tat bi we kura de tit for tat directive ni free NCA for ho buy was it directive ni buy no en wo mampanisi no esese wotie mu enti wo se wa ma wo mu 30 days na je se wo so me ba ko entem wo mu nhwe na wo mu renew na bibia entumi nkonkan wo mu empese wo mbeba beti sign NDC fo aden enu ase na yewura afenyo marking
minority leader. Minority leader. Just say now comment ni mu wo Facebook na eye ni ka keke. Okay. Just say papa we have modern ne vem a wode ka ai na ben adentina say mutu station mu adentina say mu yesei enso station owners ne kuraje atum say wo ma anye ni yi. No correct. Because o license ewu a was renew regulators wo ma meka cha wo say o license ewu ansan wakwa ko renew unim dada hwesika pa bosumi bia so a ye pagama ensie na wo de osu wuntua wo de na mo wo de be yo hu ya me akasa wo no wo be se wo de wadwuma ni ska wo abra to es wo tua wuntua enti no wo mo ankasa ne ya we ya se ebinom kura wo madwuma e force net kura wo muntua enima e koso no apam ye kase ye di hu nkomo a wanhwe ane yakotra no kure nti ye fancy ha because miaye bebre wo hono mo a enkoye na ohwe 30 days no mbetimi amiti de eno de se grace period a ye de ama mono no nti se obewura nsu asio se obetu afa wie mu se obefa hefa ena obehwe se nhihye ne ubedi so a ende beboa wankasa because station so ye betum a enye wo ona no nko a ena wo ho ebekire wo no kure nkrofo nso didi wo ho nkrofo didi wo ho enti esa na na se wo momu no wo ya ha o manfo dodo no eno so enya de ebeboa enti we de period na ye de ama wo mu no wo mu enhwe na wo mu ntu ho na mo se de ebe ya asumdue ebetimi aba na obi yankogina ba bi nkotenetene ne nsa se ase we ne kwakoye political witch hunting ye mpese ye bete eyi amanyosemu beyie bi asem wa ha enti apam ehun asem no na trending story ba ko shraje phone nsem bi a wo mo edi betu dwa won say enche yura retired did betu so Joseph retired okay papa ni dia ka otiri mo wo metachere maso plan retired FM na je say di ni ye ode jesa ode na nyame ya adomo a na empenifo de nhihye ebegu akwan mu se de be ya wo mu ebedi National Child Labor Day na child labor in Ghana no wo mu kire mu se yade bi a ekoso emre bi atwemu na mfie bi atwemu no nanka obi be ka se yehu sa de we se child labor se bia wo be sori o ma me yekuani o papa yekuani ana se bia wo mo ton ade wo me ye adwadifo na ye de nkola no edi wachi na wo mo so adwuma na wo mo ye bibi ba fie no wo akoda no so wo boa wo mo but we no wo mo pese wo mo kire se to a point ye be neglecting nkola needs school ye mfo mo nko obi okro ti school dem make I say sometime ye story bi na wo ko mentifin do mantem ho no mo a ye se chese akola ne kra ti school dem anane maami abetwe na free school dem ho anane papa be fa na free school dem ho se won ko afum enti na chese ye deny nkola no access to education ena ye nimde humasuan so eye edema oman no sesi an wan ko school awutiate wan ko school awutiate school ni kura wo ko ne kura pono wan ko ni ye kura ye problem na wo betine fi a chese wo no nko bi kura e yade bi e hadwene pa eti wo mo echire mu se nkoda be 98,252 e wo hemfa e wo Ghana ha ena o mo ena wo mo ye di wo mo ewura child labor mu ye de bi kopo so ye de bi ne nam chese galamse ase ene eniem ankoda no wo mu nko school chem se sa anyoma no emwa enti no shraje for say ebre wie duru se sa ade no ye twiaba ye de bo ano e de bo ano na se afutu bie no ho e change kakra hye ho nhihye be ne gu apono so ebetimi ama aba no ye de bo ano ebebo eno ne asem no se mre bi ye duru se ya no mo the statistics aba globally no mo de toto ama hodo e bia kwa America ukọ Asia ana ukọ ha enya de yehu bi na afi etwa mu na ejina e bia 23% afi akosoro akọ 28 edien na ye SOMPA FM edien ye edien ye
eno ni asem makodi ne yeye eno ni asem na apam udim se me ba ye kora no je se me hu se mo twa nko senka ene kane no a ense first no se obi ware a ene ni na ekure wo ho no mo ta sha atade ko no kure nti ne no minim sa anwum we minim so tie bia Angelina make you so no kure se na bi na me no mi enu yaye no Angelina se wa adwene ma so ana tena se no ana me se asam atadi ene Angelina Friday okay ana me ni apamwa na eko nti Angelina yanko yenim na apam bisa se edie ne yeye ye nyina ya waso di apam se enkoda no ayede won mo ye adwuma no enye ba akofo asede ya ye nyina aban no ye na famu di a na nane ye janso so won mo ye mo apam se wo de kwaku ye bi se wo ba adwuma bra ene kwanse kwaku sore no wo nyana na ma so me fa ne nya adwuma se kwaku metena hanken kan kase ende no kure just the adwuma lembra nti so me ba waso wo ba na eja wabeda eti wi a na eja wakoni school se no nka enye learning on the job enti break kwa ni mu no obo se kwaku betimi aye de obo na kure sa de ye nyina wo hwe se wo bi sa adoa na se onyini owo no se ne ba esa adoa enye no nwanwa mo enti ye wonu mebu ho no mu a enya nwanwa se betumi asie because o maame ne ye bi ana o papa ne ye bi but ye ye kan ye emponkodwuma na nkutudwuma ye de nkora ne ye ebiti se ya je hu sika die se pawo pa ana ye de akora ne kwa akoso ansuo na akora ne gina kwa ho no otonsuo ye se akora ne nkoton ewo kwa traffic light mo aya na ye hu sa nkoda no no oton gam ibi enkora ne bi nso timi ton sa drinks ya ba so yi mo enye adwuma e so ye e was anka that time nko school ma wo sua de but bi betimi aka se bi awofo ni bi enti won mo support won so maame no papa but nya de e was akora ne ye ne de ne ye frodo amel pure ne be me enti e hwan asede batan no wasodie wo mu bi aban no so asodie wo mu na mom ye kapa no agina batan no ene aban no se mo be ka bom wo sa aban no mom no eden hyehye ba batan ni nya akonya se wo de ne ba kwa akogina kwa ho se school time ana onko ye kaya yo no enya adwuma enti ni nyina no agina aban no so wo de hyehye mapa begu akwam se brewe ye ma akoda nyina kwa me kai se former president Nanado apenso ebra wodi free senior high ne buy no wodi san hye ne ba sa si ya makwa makoda bia nyina kwa ho so woton ade ena ya adwuma na nkura ye nhunu nkura e wo kwa ho sa se nkura gina kwa ho a wodi mo ton ade but ene no ase tu afa ya tu agum mo ene ye se hunu sa nkura ne nyina no wo monte so nti se na kasa ye nka se bia oye enkoda no mo wo ma wofo ba se edru school bre na akoda no ye because ye num nyina no ne ya boy ma me mo pen and we never saw it eno kra no na ede because se okwa afuom no bia aduane on be ye wo afuom no wo fi a wonye ni nti ya na ye kondo se be kwa afuom mo ena ono maame nso ko store na wo ton banchi na so mu ko dwa na wo ton momone na nso ton bia uhunu nse sempra ma uhunu nse semba yesi yanya no ne kwan so ena ne kwan so o ma ne bura kra na ho odin so ye wo adwuma ne bi wo no mu a nokure me se wo se ukoto sa akra bi ya utimi ka se mpeni nyuma na de akra na aya na bura kra na dwene so ena na ho odin so utimi sa akra no akra na wo ye adwuma wo ntumi but we na dey say ba tan na de ho de ne ba wo koken wo betwa abo ejinu wa ja de sa na akura no wo so fa akura ne beach shells ma wo ma me wan Ghana sina me to nsuo na so no a wo ton wo no ejinu wo say pescato nsuo eji sa nyoma ne nyina no ye nyoma e wo say aban de hye ma pagu akwan mu ye na yetumi tu ase na afefiro na Zoom Lions wo adwuma no say no so no wo da so wo ho de Zoom Lion wo so wo ho what do mo na won mo dwuma efo na ehuna mane enu ane ya ne ba ko kasa for God and country Professor Kwabla Bochi ene ba ko di nkomo no wo se no kwasem hawo a wo mo nam wonya ha oketoa se bosome afeko ene abosome nsia na se 1.5 year nie ye ntwi a won mo ka
No music and a cry saying. Yes, saying, dear, yes, saying. Almost yes, saying, dear, yes, saying. Sikano, yes, saying. 2.5 million old Ghana cedis. 250 Ghana. Aye. 250 cedis. Bosome. Aye. No crown, what's it? You maybe Ghana, you 50 Ghana. Oh, yes. I gotta say, baby, away with man over for a kai cry. You know, Scanasa. Nasha risky woman. Walk qua whom which moves her a may. Now one more and a jina qua who Laura qua who no more prat no more yes and do the risk I am a minimum take here. Woman the prior qua who. But in your money and check you. Near 2.5 or currency. Eddie Ama woman so woman. And so money I buy a contract, you know. Scar or more less or more the more mono. As well, sir. As a senator, I could do a bibotum. Sentina buying a say on sell renews our contract in Ibium. Because a dream maybe Anna said your airtime, a bufu. So, what mammy 19 cases yampa say, a palms and kayo mammy, and now Bermuni Pebby, a mammy, and Anna papa, and the general who war prana was me a Berman 2.5 old currency. What can you do on your maternity? No, I don't know. What I say, can man internet for Boshumi and 2.5. Because mammy no bed yabros. I say, Marky almost say 2 CDs. 2 CDs, class A, 600 Ghana, and I'm 1 CD cry 300 CDs. Make I send you a walk, Massy. A bimuba honomosa, na minim. One more, what we young word, Jumano. You be phone lines in 2 I 1 month now will be. You be phone lines in 2 I won't correct here, such as Anna and Chessa. Now one more Chessa, one more mobile than time. No more Chessa, one more prayer crano, and one more uniforms now, no more says blue, you be no almost or money to more yet free says he can. And he says he can yet a prayer sika. One is casual prior, but the proud Montensono, or prior be cross 5 years. Prior to crying in a chair, mamma, I will Monteno, a war prano. So, I are some young, but just some say, well, mine wire Timunu, I see a poor mine and count on the year, you know. Parliamentarian sika 1 more year, and chair will be or Tim Montenshaw, where you do day the wow, my Ghana. And she ain't me cat, and yet 1 year from a high. Now, Zoom line, you may buy a never. Baby, I'll finna buy a chum, and you buy it. And I need to a best at here. Oh, my yacht, pum. 1 my yacht, mammy, for complaining, no recrano, Yenchia, one come say about that down crowd, the woman cabas are fit. I realize one chia, a bar so better now, the 1 more cat, Yenchia. It is a 2.5 old currency, no 1 million. I see the opera. And Yamia Dua. And so when you been here, so Gaia Bianca, because who did you obey to so whom are you so serious? I'll meet you upon 250 cedis. Ain't it Bosume a dear Ben Kuana? A sequentia 250 cedis no, Muntimintia. How? Yanchia. And on the Yahoo 7 na Kufo, Abanda Dana Penso, no more complaining, say. Abano de sans share by Napo, nay, share pa. Send Cababua, Mabuna, 1 more year school, Yan Bimunko, and quite a health, a Jumanim, a Bimunko teaching, a Bimunko Habimunko, nay, and Nishalu Papa, Pam Cababua. Nebi Crampo and Kenny care the employ one more crampo and Kay, and also I bind in him the way. I bind this guy more. And what is a shadow was about me between Muka 7 point something, 700 something more. And 700 on renew contract. Debbie. And there, say a prano. Send a prior due to say there can any pray fee, no, a praco prabola sono. Mecradi, she. Etoda me nim se e bia ye yete ha no enti na obi beka se ba bia yete no enti ne ye ka sa se but no enye sa itu pese o ka kire me se krom ha assemblies dodo sen ye wo ha ye do so bebre kwa uko ode ye fa ne constituencies kura e buru 200 e wo Ghana ha itu pese o ka kire me se assemblies ahodo a ye wo no yentimi cleaners enimu bebre ho assembly for the ho ansa zoom lion de naba enti assemblies for ntimi take care of ebia se lada de kotopon assembly way na area babia she assembly na sibia no won be take care of ho na assembly for front so
enti ya krom ha ntumi nte ebetimi atepa enunti na operation clean your frontage eda asem na prana pra wa boboa no be pra gata na eda wani mu ho no be pra be prem enti se bia nkran ha mefu ntimi ensure say wo sori anopa miaya wodo a ye biebie shops ne obia aprapra nanim yentimi hwe na womo mbe yadwuma ho no assembly na take care of store no be bakura na zoom lion for aprako no asan yiwura na ba begu abonten no oton na ade me bi say asade nchi na zoom lion for ya dwene ya ekita ye no eduruma bi ya na airtime time gise ye fa nkenya de bone nti man no nye aban sesan na ehia o ye hia dwene sesan wonderful apam yanko na aja wudi akira obeka ma ya achia ma wonu munta so nyina besa nanso so so edika enti me shasia ma adwa shasia ma memfa the Ghanaian Times the obokata no enhasia na child labor ho asem na ye ka no krata yi e de aba no pe ya ohwemfoni no a akoda bi nete ehokra de sen ya baby e payabo no kwari no no wote ena chesa abo no gu nanim a wokita hama ya wo papai eho mfoni ne de bibi akata nanim kakra enti eho asem wa hanom a shraje for chese enkoda be 98,252 ena Ghana hanom sei wo mo ye involved wo child labor mu a hadwene pa ye kasai emu 500,000 ne akire wo mo nko school ya wo mo enyina etifia wo se saade ne de hadwene papa pe ho asem wo krata the Ghanaian Times mu ko page 12 a wo ho na krata fa etoso miensa ene mabai abemu obi a wadi emfihia no aduonu honom eko yese arehosem ababeto odwane se ono ankasa age ne nkwa ade afiri ne nsam wo Ketu South Mensin mu wo Framantam mu edin ebeto emontene ene Prince Tenge wo mu ko hunu no na chese wo de ahoma asen ne kon ya ono ankasa ne dem wuku ada no na chese na ansane ne ena sa arehosemi esiye na yese abemu anu ye deaf and dumb na so esi sebe wonte asem eduntumi so nkasa na kubena na woton wo mpotem ho esa na me ho kura ye me some style bi na oye mum na so esi na so esi na woton kube na kube no woton wo area ho obia ni mu no nti o kasa woto kube a obeda ate so be san achire no na ye chire mu se abrantie ne ye abrantie bi ade bia no ase nani gine ho de bia se wo high spirit mu hwe mfa ne ho na nansem muntem ne yesi wo benya court asem no de ga fa no na court asem no yesi sexual assault no nkoko pe bia ho ana asemuni na sexual assault no wo bi nim de ehye da eba you asem no kwada so wo court a wo mun kan wieye se abrantie no anye se nipa se be nipa nyedua etimitimi hu se sa abamu ano wo try anamo bia saa kwan no so a antwaye eti na nasem kopie mu wo court a se be bosumi ntamu ni edi abrantie no court akoni abasa ene se wo mko hunu se wono ankasa age ne nkwa edi afiri ni se wana damfo bi ne ko hu no se wo san ne dem ye no se akwakoya rehosem a ukokratafa etoso miensa wo mo edi ehu nsem ababeto honum na enkramantam soafo ye maame Linda obene wa akwele oklu ena ne mfonyini edahai na nsem ntemu ye nimsem se soafo show mesi kasam so etoto niema ema district assemblies ahodo municipal force eka ho ye release district assemblies common fund no edema wo musika na afoto a wo mu edidi dwuma ebo assemblies ahodo no ho bra ye de ama wo mu na eno na Linda okru ka kire wo mu se sika no a ye de ama wo mu no ye si adwuma no wo mu mfanye enyi obi botom sika wo mu mfanye assembly ni mu adwuma se de be ya mpuntuo ebetimi akosoro wo mensiri any kropon assemblies ahodo no emu no wo mu se sa na mo ya wo mu atui eno no wo mu de be asese wo mu se ebre be so na wudi si ye be maintain wo a
an MC wo besa to wadwuma so a ejina we so ne fa kese no agina we so etisika na e dia ma no koye ne basabasa koye ne wadrewade me bi fa ba bia nse se fa na empuntuo ni niema ese se e disika ne ye no wan fa anya e ne hu se you one kasa you are counting your days in office wa ha assembly hokura wunya enkonkotena ho biem nwa baji sika de aye de wope e ho asem e wo hanum se ya onsa so a ubetimi akenkan bi NCA nso radio stations ahodo ya yekotum mu a o mampani e de ne nan atiemu se wa mo emfihia eyi ena aduasa 30 days ne nso oben 30 days no wo mo hwe no wo mo fa ni hudwumanti Sam George ya wo ye so afo da inkitamudie aso ye na no no ena ne mfonyini eda hanom so a the Ghanaian Times the Obokrata no DB aba anopei Any member Daily Guide the Obokrata no so ento aswe na Daily Guide no obo amani Dr. was say ya waduchum ne mfonyini eda ha ena watch say America man no wonu mabona baso ye papa se papa no ne nwumanim yade ye kwankan na ebra obakira akonya se education minister sene wototo nioma no na nyasem keto makora enti wonu mabona baso amane ho abasobode a eno elder Daily Guide Obokrata no animu na mampanye ye Roger Dramani Mahama so ni mfonyini da Daily Guide eno ze wo man ye se me na me president ai me ye mia di obi abeka bia mo se mia why Zoom la your contract no a wonem wo no say wo mo contract na expire enti yen say renew bio ye renew bio no ma ba brofo ye so ama boso me so ama be ma adehye no 2.5 sane say wunti ye no an say na amen na we kura no o mbe ped me ko foforo sane na no ni pa bi no mususuo say Zoom la no ye nguno no ye mpe enmeko be say me ensa ne nan ye ka wo momo ko basa no a asa ba akofo we anu aye pompous wo hunu say wo no nko anti monopoly mo di open wo ye no ho sika open wo tua mampanyin sa de no ebi nsi biem wo twam ne maye to so mienu yi wo be ma so down se sia na afa radio stations ne so a mampanyin adomaboa na enei na nka ye tutumu nso ne wo se ye ntwentwe so kakra no emu so ade edaha na enei National Communication Authority NCA HSN ye wo mama mo na fuara makomako aduasa 30 days se won mo fanya won mo tutu ye na retired nurses no apam mfonyini bi wo ha se ya enika kura keke je se mrewafo ne kokorafo bi didi so ha se omo asichichi ana health minister ti akonya so no ze wo je onkrata wo be ko 37 ko horom ne ko hwe ayafo mugo wo be ko konfa no chi ko Trinity eti ya cheche adwumala ma wo mo na ya dwudwu wo mo de wo ma beto ha se eno so mu mfonyini eda ha yi gara ya re se mu na se wo ba ahanso so a wo bo amania anopei na wo ka plane crash no a India wo so asie no won abo amania se nipa be sa hanu wo so ya chese won mo afrimu a enya asem dekora ye no so wabo mu amania nti de Daily Guide de Obokrata de nam na ba kwa me di twam wo ora TikTok no so a free lockdown ni mu de ba na branch e bi te so no esi won kasa won tenta so won home chese won na menim se muhu ya o mu anu aba na se no ABC no aba na se mu ayese wonu ni okore wonu oda hoyi na America man se na nkrata anye na Donald Trump se wodi porto no o pense munu bia ni Italy anti o mpense hunu bia ko baba wonsam wo krom onye na America man so nya na baba wonsam na TikTok no so no wo followers pa 160 million followers nko wo mo di na chie na baba na nsam kire wo anti Donald Trump was one no je baba wonsam anye no kuro na ko baba kire o mfo se obebem bia no so na ho na asem bi na
aseɛ. Oh yes, so watch me the video bi beto ho. Like video na ye no abeba ne nsem say like professor just say aseɛ ne say. Aha. No abeba ne nsem won kasa on tintaso ho me wonya hwe wo mpo. Edi there drop process ansem hu no. Wonso so kuro konti. Ko kuro na ko baba won nsem. Ufiri mu fia. Na wo doctor bi no a one wanya doctor no a ode ne ho abɔ ne ho safo hene se wo doctor no ɛna no na wo adwa doctor no yes 30-year-old man no wo ka so ahɔ no I saw mama ne baby 100,000 Ghana cedis sika won matwa to ne tiri so no nti ɛno no mama circuit court kura ai Accra Circuit Court ɛna ɛkɔ so asetena ɛna wɔn ma hyɛ sɛ abranteɛ wɔn ma band bailey nti ɛno nso ne kakra yɛ firi wɔ ba Frederick kwasefua ne deɛ ɛno no daily guide the worker cha no na de na mo ɛne wafa daily guide ma memfa new crusading garden so ntoa so na wohwɛ akyire a sɛdeɛ mampani ama radio stations bi ɛsɛ wɔn magu ahokɔkɔ no wɔde saa nsɛm na aba beto akyire na nso so afɔ hwɛ nkutahodie so sɛ wama wɔn nafu aduasa ɛno ɛho nsɛm ɛda ha ɛno akyi constitutional review committee wɔnom ahyɛ wɔn dwumadi ase ya bɔsumi mu no nkɔmɔ bi ɛsɛ wɔn mu die ɛfa yɛmra ne nkyɛn ma no baabi ɛhɔ ayɛ dada wɔsɛ yɛpɔ ne to twene na afei yɛtimi twitwitwi ɛma bibia yɛ kama no ɛno anɔpɛ yi krataa new crusading guard wɔtwa ɛde aba na wofa krataa korɔ na nso a wɔde boteman asɛm bi esi hɔ langard ho nsɛnsɛm bi ne emu ehwehwɛmu wɔde aba beto so sɛ NDC chairman wɔ mpɔtam hɔ ne baaba mu a yabo ne din ɛwɔ mu ɛno ɛna asrafo bi gyina akyire ya wɔhwɛ kɔɔko bi etua papa ya no a anɔpa yi new crusading guard wunyanya anaasɛ okɔ yɛ online no so okɔ Facebook na akɔ bie mu a obenya nsɛm ne nyinaa na agya wakenkan America mampani Donald Trump wɔsɛ wɔde sikatro bi no matototo amai bi no so a wɔmode nneɛma ɛbɛ ne kurom na China for deɛ se abibiman mu nneɛma a yɛde kɔ ama no ne sɛ ifiri Africa na ɛkɔ nko a wɔn mfa ka prento so nti ɛno nso wɔmode a wɔmode aba ɛno no ya no pay yɛbɔ so ɛdo pre no a ɛkonya crash bɛɛ sɛ ni tete aduasa bra etwifiri India no ɛno nso wɔmode aba beto so sɛ nipa no bɛboro ahanu ne aduanan ɛna na wɔn mu wɔ mu a ebinom ati nananom wɔn sɛ do nipa baako ɛnenya ne tiri edidi mu ɛno nso krataa no ɛtwa ya wɔde aba betum na saa krataa koro yi nso ɛna wɔde aba beto hɔ na wɔkyɛ sɛ Ghana movie sisi deɛ ne kra akora yira na we no veteran Ghanaian actor Daniel Clerk na ɛka asɛmi ɔsisi ne kra yira unya fa baabia sɛ de kane na nke timi kyena kasafoni ho na yɛhwɛ Ghanaian movie no ɛna ewu hu ne saa nti ɛno nso da ha na kwan wɔsɛ wɔn mo fa so no mpanimfo etie yɛn emne sɛ tie bia wɔn bewuram yewura beku Santana ɛne ne dɔm no nso de wɔn tiri bɛsɛ ho aka ma nneɛma atime aba mu yie na wɔde wɔba pa Selina Boaten wɔde ne mfoni aba betum ɛne wɔkyɛ sɛ wɔn ba atu nyamenyom asɔfo ayerenom sɛ yɛ ma wɔn akwanya pa ɛwɔ aware ho sɛ obi anya de ɔpa anka dodo na begya aware given the chance many pastors and gospel singers will opt out of marriages papa Selina Boaten na ɛkan woto gospel nti onini ewahunu na anopɛ wo boso asɛm no ba na wotwetwetwetwera na ntwera na de akoto asɔfo de ono sɔfo maame fam no kyerɛ sɛ nyasam ketwa who counsels the counselor amo who counsels the counselor ai asɛm wo kyerɛ sɛ munnia wade ni no asa gentility home cry ko ni emia ba ko me na sase ho na boss anwom no ampon ai ampon na boy na
Yeah, so for mamia so for any so tin na de pio nti onya pie na de so for ya ne say oboni nsem ma ya tse de obese o mo ya aso nkonkura fa no wo enzo na aboa na ni so nyina ata no oba akofo ho na o ka kire me ne ya sam ketwa nti eno so ho nsem eda ha na anopai over new crusading guard secure sanitary pad wom nice trend pa na obasimafo na wonom sa menstrual hygiene day wonom ye bie na wo se mo ababaawa no ahotetam na wanya adwene mu fan atimi asua de na enya nimdefo ye mma wo man mu wo mo botae no na wo mo koye no secure sanitary pad no mo de koma ababaawa no na wo mo nso pagya de atwa mfoni de kirenti anopai se secure sanitary pad no hu se de ete a onya new crusading guard ewom na okwa akoto bi obi afa soro kwankwa da no wa chenchena eno nso eda ha food and drug authority se de beye na yenua na yedi no eho bete na yedi nso ebenya ahoden wo mo ede adwadifo bi ewo tema ejom afa entetiem a anopai krata na mfensie wono nso atwa ya wode aba sesi e framantam Council of States member baako na yire wone Switzerland abano wonmo akwakodin nkasasi ema ye kan bibiduro pa de a kama yese ehokura eduru ayeye pharmaceutical enuru no ehona womo atena ekese kura anhweye womo edebeba anopai eno nso ho nsem eda ha ye boso na fe yade ama yatiefo sports waka no na nasafo kantanka ede bebero wono ma qualify ya womo ebo womo ho ensirene na enu achi nsokura mampeni ne na pamfo amma womo cars ne medals ahodo eno ho asem no na memfa chronicle enwie na fe yenko na mintiemu tiawa na yenko nkofa afrefo no yewura adutwim kane education minister wono na nimfuni edahai na wokura award bi wode etwa mfuni kire yen ene yesi wo jini din pa Los Angeles we no enya Ghana amanone Dr. Yawose adutwim na anopa award awaje no wo de kire Ghana se enwomasua na wo beda no wo Ghana no na nhyehyeye no na enye nhyehyeye a se bio emu edu papa panti abro kire kura won mabona baso eno nso ho nsem ene da hai afi anasefo ala wansesa wonum se wo mu hiantia wo mu jama nipa bi no afiri mu no se we nye Dr. UND eni bia ready are project okay we have a come certificate was a citation any kurani Dr. UND and say wo mu bi emu ye no mu se san ya kotwa abranti ya so wa kukuduro pa amen say ho asem no no sabi wa hweye ebetumi de asokwa da no wa chenchena na chese we say bibie mu ye de da ho no na bi video bi rachawa unju bi de bi ho de koma no say watch you say plate o yes I don't say no who say akode de no ni nim say ya water bottle ana na ko bi mu hu say san akoto an wode ama no Sompa 101.1 Yenyina ye tie sompa no kre yenyina ye tie sompa ahanso 101.1 FM Sima aduonu abo apa nonso eho ene fiada baabi a yadrui no ebraso se obeba dwumadie so na waba abekere wadwen ene ensem no dɔɔso pii ewo aha enom sama ADEA akotene trende oman Ghana emu na ADEA akotene pa kese anesefo a wo da so wo strike no wo strike ne da so ginamu enora yewura Sam George or say watoto radio stations bi emu saa de corona BC 2017 omampani nana omampani John Dramani Mahama say ADEA sesi a ye kasai wadwan atoa se saa entotomo no yen twentwen so minister se saa de omo nafu aduasa wo ma anye de a ene odede omampani aka na beto nchen still obeto radio no emu ewo ho enom ensam no dɔɔso ena no pay wontamu a wote brono a wote so ene ne ekeka ho ni nyina niema be na ye niema be na nkoye de wonso na da yi a ewo se yebo ompanifo bi abaso ewo ho ni nyina da
ɛna yɛ ka bom na no pay yɛatena ase yɛdi nkɔmmɔ Ghana Today so number no enie 0260 1960 0260 1960 0260 1960 0260 1960 Yamfa Ofrenia Odikan. Good morning. Yeah, me Bama OWOAHENE. Good morning, Apome. Nyame adom na onso ho te saying. Oh, me Bama mo ye papa. Yeah, that's it. My ente wa no pay. Me no no, because of search na krum tamso. Right. Before konyasina me chairman Bama, Mr. Bernard Obin, honorable. Assembly for Tebrebe Lake area. He was supervised for secretary for the County 26. Minchana na Power. Now, maybe after you to make a more than a firm na in common. Now, in fact, I find that that is first strike. Still, you get to this room. Bananas, why not 1 night and a national day? Even then, you find the next one and the doctors on more than that. But I'm called a friend because they are watching for almost secretary. River Jordan, also in fact, strike start here, Nippon Freeman, and I'm stuck in the restaurant. I can't catch them say Ghana for say, I buy one national day. Most of my Jala Wamonto, and Pamparamajis Manto, and Hunsuni, because you come of President Kufo buy, friend of President Kufo time. I think for the Mbabi by say, next in the doctor in Ukrata free, and Manaba, yeah, you can't so. And it's about me, you so. And last year, me, and before any doctors for nurses for it, I'm agreement, the condition of service. I'm a credit second, you are too. And then it's for your lawyer or the court. I'm a teacher process so. And then my bad, that's the same way. And some time more. Because you come, or you do Kuma. It's very dangerous. Nurse and a doctor, it's very dangerous. Just about the condition of service, no more than no time more. When you come, your vice president for that which. How many months? 2 months. A super farmer or Dubai. Every month is your Dubai. And that kind of thing for Mrs. Canio. But all these people have been taken for. But that's why I do that for Mrs. Canio. Move for mom. Mama say, and then here, but that's another phone. Yan say that Sebebre, which my friend Wabaswaba Bechere so what train 0260 1960 0260 1960 and radio stations are Hodwa, yeah, to Tom. NCA for Ena ADEA Jumano, my uncle. Good morning. Yeah, good morning. Good day, baby. I'll Casafi. Then as book was mentioned. May I say my interview pay? And a pay chewing, and a pay chair chick. The girl, I'm sure. Right. Now, young President Papa, and Madame, and I'm again a hot team, I'm sure. And I remember my family. In same this Ghana and the account. You are people what can some never tell Ghana no, I burn one better. I bet you go to 8 good years. About the people want to say, yeah. And yet, the me, and what next for us. What the bell, so I will walk for Sania. I can get you a baby, and yet 4 months to 5 months. You know, walk outside. It's a somebody car. Your friend is here, fantastic. Member and yet the politics in a little to a young go for you. I think you're afraid you're looking. I don't know. I have to send Waba. It's send Wabalo, or I say, me sign, and I mean, Yadama, or the Mujana. One chance next year, you have a budget too. What's 1 year? It's our politician, like I say, I like a JD meeting, not to the Tiramano. Now, but then why are you checking for? I'm one of the children of fact, how it does from if you can say, better one life to them. That will better position because we knew who they were not baboon. Or better to watch a papa. So when we answer that, the woman who found you say, or better back to the minister, and so better to watch a pa. What part in a collapse you do? One gallant one. Yeah, it's some who did our from what? Yeah, that's the matter way. The matter way there, I say you should also return. Bye bye. Yeah, that's no so adventure. Yeah, or the by yeah. Ubeti my friend our baba chere wadwen ene ensem no edoso ena ewodwa eso na said na me kan no IMF for say ade a omopene so say aban de 1 cedi ebeto later bia so enti no Ghana for ye kasakura ye kasakwa aban say opene so afi NCA for atoto radio stations bi o mampani say wadwan atoa ye ma wo mo kwan na omunye o adwuma. Good morning. Good
morning, Ryan. Udeni baby au kasafi. Kwame Kranche Takwa Banso. Meda se ma yenti wano pay. Ryan and Opedia, Wabujuma. Nichi also, Nichi Chifu, Nichi member of parliament. Takwa Isahi. Your papa Sheikh Isa Sarufu Taylor. The deal will be as on the Kano. And you know, and catch 24 good years. In Kayu say MPO, Takwa Isahi, Obujumasa. Nichi Junior Ebita Pabna. MC, the deal will be as on the Kano. Now, I can't tell you, say, Takwa Kwani, she said, Takwa Pudding, Quadia or Takwa Diane. Because, also, a brain at you. What if a brain at you from Hula? What the Fatakwa Basu in a Sia Domiabla? What they call it, I am at you now. Oh, Quani Nanya, and I'm saying, 24 good years now, for Funga do a Takwahano. I'm to Yamai, into Ama, a Jumano Idne. By the catcher, I'm more than on just a trade. Yes, Sanpa, Alpha drip machine, and the Alpha issue Kakaka, Alpha Mayo, Takwa Sayima, Namripenu, Nakupoi, Quema, or much my Quan Papa Mena, no more. The Union 24 good years on the Takwani, you almost had to Juma, and some about radio, sir. Some person can't say they're abiding by a wedding in 6 years. Depends on by 6 months, now the 24 years old to 6 months. Oh, yeah, oh, yeah, logic. If you can't tell you, I don't say I know media opposition or metro watch, what I want to you know. Yes, that's a good morning. Good morning. Udeni baby au kasafi. Francis Tebebe. Meda se ma yenti wano pay. And this is for Oba Husband and Final Politics. So Oba no politics. And when you know, not work there, entity back to opposition forever. Entity of our academy, but don't you baby? Keep it when I'm missing. NCA, one you know what's it? Well, other sessions not so hard to now. Oh, my penny, not to know. I have in the Madden and Nabi Lady. Tama, NCA, upon this, what is over sorry. I'm Mama, Nania, and Mama. Set checks are all issuing now. Entity government, I want you. Or Jai. Okay, about prosecuting one, but people wanting to beg and allow everything to go free. In the radio station, watching not about my wife. Watching them for Nanabi. Bye bye. Yeah, that's an also interest 0260 1960 0260 1960 ADEA AKYE ABIA Jumadi Esune higher SOMPA 101.1 FM. Ghana today esune also anope asembe ne dawa koma so pa ye wahia asem opese oka. Good morning. Good morning. Why? Udeni baby au kasafi. My man me ka that way time so estate. Meda say my enti opening. Akwa yin na ye kan say ye di jawa na ye di aso. My mind this before me say we achi am to ampia because ye di jawa na ye di aso. And I don't nyam Ghana for enti na firi ho e na waba enti nyama bi wo ho na se be to nsa so a nanka gidi se ye nipa nkwanti nanka gina so a nimpem men ka se na na do enti anya nti na se nipa na o ka se o mo de politics na se ni bi at that form because of demonstration ya gidi se enko be ka ho asem ya o kakra obi mfani nyina anya politics de na so Joma manye nipa foforo ewo Ghana ha na NDC enye nipa foforo ewo Ghana ha nya ka se party no ba na mu nche omo ni party omo di o man we so acheyi enti ya ha okra de omo ni man kasa na joma manye obi onye president da but na o man akonya so pen enti oba no oni problem ye face na o man ni man sa na oba enti no mo bi nka se omo de ye politics na ha din saying you know the call demonstration na nyama kakra bia asetna keka mo no mbetna no maka boto ye mu nsem ato wo moso no pese ma ha funi sa oka na office enya ya nkompa so wo mu we so mo ka tia ho asem o mala wa te ho asem o mo de o mo tanka nko mo be ye nti yan kama ye nya no boto ye mla no mo kwetna o man na ayala sabia nko ye adwuma ma wo mo wa kire wo mu ni yan ka se o mba ye nche nti nto mo gara ni pa mu apart from mama the president pen. Yeah, that's my info will be for Frano pay ever. Good morning.
Good morning, my brother. Udeni baby Okasafi. Nyame adom. Okay, I'm from Sushi. Me da se mayenti wano pay. Na sene my brother here okay here. So ye di jawa na ye di aso wa sene o kan say NDC for ye nye fufuro no. Mutuna o me mu 8 years o. Mu amabu no mu 8 years ye ti krum haya. Me ba cho ma radio no nko form ka na yentie wiye wadaroma. Negotiation bi mo na ma ye negotiation. Na se mo ntimi na yaba 6 months kenya politica 6 months abayamba 6 months what now man is nema ba 6 months na munya buterma mi a muti ye ko strike so anti omemu say nurse for doctors teachers so omudi omuka police for any soldier for yeah, essential services na eka no. Yeah, for muka o man say finance say next and here police for doctors any teachers yeah the one Argentina police one call strike Argentina soldier phone call now we be o hwe nkwa nipa apom de woti me question na man for wa ka say mahama na aye mama wa yede oh anti yeah hwe ne ma bi yi o man ha yen hwe no ma bi abroche me ye de yen ko ba next ultimate cost strike wa abroche sani ye titi no ultimate ko Argentina mo for mo kan essential services no okay na let's report me hospital hotel ni pe mu and fire go oh yeah that's a yempo bi for good morning one good day ni baby Okasafi me da se mayenti wano pay oh ayele me pa cho pese ndi za wa chamo mama bai benza Russia ni kweli toka no moja da bia da so koso ndiye nyana ndi ko wache doa anyama nko ya kan so mo se Russia ni kweli ndasa na nko ko na da so ko ke ka bukina ne mali ni je ka zai ku ndi o mo zo ka sa ba ka ho o ka sa free hefa bompieso okay yeah that's my intiwa and you say bokena na mali na Nigeria o ma yeku ama zeno awon cheno ka eke omo tam no kampone Russia ni Ukraine na ekona na omuntu nimbu ama ni omo nko ma ntu na yembu ama na nkulia statement pen omo atati omusu eke untu na omo ko atati na for there se mu ni omo kwa so boni ya de enkoso yeah that's yemfo obi foforo good morning. Hello, good morning. Sorry. Want me anyina. Ubetimi aba so in the next 5 minutes you be join feed no be wo Accra SOMPA 106.5 na yafa sports no e de abroba sisi e de kwan wom ubetimi afre. Good morning. Good morning. How are you? Udeni baby Okasafi. Nti occasion e bo ne bi she. Me da say my enti wano pai. Owahene but your mama mi ta say nurse for aso woye nipa ne teacher for ana there be aso woye nipa esna judge for ana I didn't hear aso woye nipa esna teacher for edienti ina ye na ye oman emba na mo de mo se moduma mo ye nti mo yare a ban fa mo hoka edienti edienti na sa dwimpa na se health insurance mu fi se emmoa mo fa to ban nenim sa ban health insurance ye nyina oman ni nadia na sade we na ye hu te enkoyi nti mo nhye mu kena na mbo ye ntimamufuo ni nyina edien na besi hu kwan asan se mo pasa mu nkumi nyanti anase fo nyina na woka na nurse fo akope fuel allowances car maintenance allowances anase fo nyina na woka okromia edie ba o man na yetimu pesa mi nkumi nya ahwe edi nyasa
ma me mbra me amekurom takwa ye be sere na nanom anyofo echi tiriwe wo kurom ya anya me hira wo ye be sere moni MC nyakro na main station echi wo range na MC si opeso tu won ye sere omai mo ma ye nyina nyakro na ye blank ye ne maba wane sei wo tiriwo enyama ekosu wo tiriwo no enye aso ye tu won kura ne ye de ho ye market kura ne bobo man no ye sere yen guy say na we solid na we be kasa na we be yesi wunya na wa ye be chew fight ama won ye no obedi na nanom samafo so no obedi mo ne yam nyejuma ye da se bebre yemfa obi foforo. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. I'm calling from Thompson State. Right. Let's hear your contribution. And pay the one say only number now radio studio and pay maybe about the good translation of the newspaper for ordinary Ghanaian. So it was very excellent. Right. Me first hear about the nurses issue. Sometimes the anxiety in which we try to say certain things by our politicians and ministers, it destroyed their message to people completely. I say government and negotiate with them last year with the previous government. So this government is changing continuity. So my background is to me, the little that they are demanding, you have to find ways and means and resolve. So and then we go back now. We go and bring a retired nurses. You are just degrading the profession and annoying them. Very bad. Some of our ministers, I don't because most of politicians, they have demand their allowances, man. It's so much. Until somebody is looking for his own service of a condition of service, I said with that's a political argument by NDC and PPP. It will not other way for this country. And back to NC, the shutdown of the radio stations. I think the president has stepped in, a minister of communication. I say autonomous no more on that grace period. No more to na my ekinkoye madam asibebre yen say that say ene wadwenkyere 0260196062 0260196063 ofre na wabaso aba abekere wadwen ade akye bia anope ye bisao say ensam no de we ne bo kotodwemu de we ne be ma oman na tumpon asembe de da wakoma so anope opese wo ka efa oman Ghana ho efa takwa man ho ana say edempuntuo ebetime aba 0260196062 0260196063 wahi asem eye de wahia de ne ade da wakoma so ehia opa opese oka ho asem. Good morning. Fine morning. Me ba cha wudi ni ba bia okasafi na nejini ni atoabu me da senana mayente wa no pai yo meso magin sayende oya NDC for better was 24 years my yafi o mani NDC for no we bulikasi NDC for no we bulikasi na say won what takwa wo hu hwe wa ha and not say one say NDC for no wo hu hwe wa ha and the sisi asun bibiala wo takwa bia ya hye so ya hwe won so 4 years mo botu wa ya de aka ho yen you match the way sisi we sisi ho moti yen takwa project bia wa ye bia yenim ya twa wan awon so 4 years no won fa bi maka ho so ntima fa bia maka ho right yeda sibebre ene unso wadwenkyere ya ode ebae nyame enhyiraw abusuafo ma yemfansi na yenjoine feed no ewo Accra 106.5 FM yemfa sports no emfa emerald. Let's cherish our own
che esan ma obibia akwaba sompa 106.5 FM esune ebrason yada agudem nsem ena etwaso ya tunu di se tip off efisa be kopim se no otwe ebeba ebeso ndi agudem nsem na eba efisem o ha san so na manane nsem enso ehwan ma na kan nyina bo no pay yebejemu enso ede amatifo ene anope na dwuma de se be ode na bedu ti a dwuma ko bia daroma secure sanitary pad na pay omoke ho oba obusumi akonto na be secure ede amawa me pa chom me kan fu secure sanitary pad enso ene de amantus okwa dwuma so a na so akwa kopem na bia so etim aye kama kama na efiada no ekire memenda kwasi da so hu ti weekend start na so bunya hu ode na akwa kodi weekend na mesrew obeda so se me honam ya mechia me ya me na ma dabi amka heat patch na me kan fo ede ama honam ya na betu ase de ama na otwumi atima je na Monday ya sans as new week na peska yes weekend ni do na asa je no so nti me kan fo amka heat patch na ede ama oduba bia ya bia no wote bakwa na oda papa ho na da tara ho no besi manum ekodusu na bobo kama ejaya na no what yes no na weekend etima enjoy kama 0599820297 kuma se Afadio pharmacy Panacea pharmacy dan farmer omunya so ho ma ba chowro mo ma sanso ebetim akambi na bia so etime kama remna bo afa no poma so asna ye de agudemu nsem no enso so e de eba na yan start enfan free efisem no onum se enu a na Ghana Football Association na je se FIFA Go project no this kano enso etimi ababelande na wenu panfo kirem a yade skawe no omuni kwa ko ram o pram Ghana Soccer of Excellence pram na omakwa kosi 40-story building at the Ama Blasters sabi ni se ekwesa Black Queens Sunlight and I said a national team no say me man dey no some boy tournament say be start ahoboa na se we no hotel sem bia so enye dey entim emomti no na omatima akwakoda no madwona bia so etima be cut Ghana course no say national teams no ahoboa camping ade no Ghana hotel base na wo so ntim panfo chema 40-story building omba be si na say any rooms omba be si na say Ghana Soccer of Excellence say Blasters any other national teams some ba no motima akwakoda dwom so na pedum sem e ma yeti for odwuma so na onim say anura na presidential cup no na say omukoshe na official launch no enso etima so na we are 12 year news ha no na launch no enso ekoso Accra Sports Stadium na anu na mpanfo che omukoshe omanpani enu na twetwe ho koma kwa mefa so president cup no akopon adoma bosume ba besimene de to so ensia enu so ebetimi abaso na mpanfo a ne omapa mo say president cup no ompa sponsorship emfa emano no Dr. Tony Oben ono ekama committee no na chairman enu ati Mr. Nathan Kwabana anoche ono so ekama Dr. Kofi Aman ekama na Miss Veronica Komi enso ekama Felicity Mreku muka awon so ekama na yaw sechi afari wemene panifo nsia anasa nso a ya pa omo se omo hwe na presidential cup no omo sponsorship na omfama tournament na so omfama no eso no pedum sem ema inatiefo na eno omwie na ene launch na start e koso na mpanfo bebre enso etim ekasa wase na do dikan Ghana League Clubs Association omo chairman and as a Gaka chairman friends Owura Don Ansan and ewuzan say president cup no Gaka moja to mse bosume so ne de to so nsian eba so na ya chiwa haide yemusaw ahombo be na president cup no Gaka moya mo de FAC and say Mr. Jonathan voice na ready yanto aso na Mr. Jonathan voice na ready na ya pe na da ma for na no pe enso na bia so atim kuma na efo na ewura mu na yenko Brekum Chelsea Obed na kwa minketia ona Brekum Chelsea team no enso ne dia na ebusan se na ese Chelsea season no enso atim na yatete some players no kwa no do na akọ no players in their best makoma ensia enso ebetima fi Brekum Chelsea enso de akọ nemum omukọ no eyere yanim se Chelsea de omo de oya dan a na young players no omo de ebibentia no ensema Obed na kwa minketia anu am ono so edition man pedum sem me atefo ntia se Mr. Jonathan voice no ready na yenkonkutie okay ntinam se enyanya ready na yenidi nkomo na yefuo ne atintom nyankopon ya aduma ochina FA Cup no eno so 8 aba so na before say ye ba sam se Mr. Jonathan voice ready nkonkutie nsema no de tuanim
I wish first of all to express Ghana's sincere gratitude to His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, and his government for his granting us permission to hold the event after only 6 months in office. It has been Ghana's aim to improve on the delivery of present CAP each year, and therefore hope to this year's event the best of the 10th edition. We therefore urge our media partners to do your best to propagate this gospel of unity that the present CAP brings to the nation, to whip up people's interest, draw them to the stadium as expected of you. Gaga has a collaboration with Suka Africa Explores 20 in the area of sustainability and recently jointly attended an international forum in South Africa. We believe that our partnership is to introduce green football to contribute our quota to the government green economy as sports people. I wish to conclude by thanking all present for bringing part of this prestigious present ceremony. I wish first of all to express Ghana's sincere gratitude to His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, and his government for his granting us permission to hold the event after only 6 months in office. It has been Ghana's aim to improve on the delivery of present CAP each. Ghana received the necessary attention about Kotoko. Because it's a fact that you can't play such a match without bringing in Kotoko. Because the enthusiasm, the euphoria, everything will be lost completely. And so we are only waiting for a call where we knew that obviously we will come. As for the outcome of the match, even our opponents can tell you. Well, for 5 consecutive times, we have not even recorded a win. The last 5 matches have been 4 wins for Kotoko and a draw for Hasbro. So the outcome is clear. But why wouldn't the organizers have invited us? Our contributions to Ghana football are unmatched. In fact, for purposes of the young ones who are coming into the game, let me remind you of just a few. Because there's no debate as to the greatest and the best club in the country. There's no debate. 101.1 FM. And the other clubs is like from here to Australia. Are we not the club that has produced 2 out of the 3 Ghanaian players who have won the African Player of the Year? Ibrahim Sande and Razak. 3. Kotoko produced 2 of them. Are we not the club that has played in 5 grand finals in all club competitions in Africa? Are we not the club with the most league trophies, even though we have the oldest existing club in Ghana? Please, if you want the numbers, you'll get on the D-Day, and the good performance will come. But as for who take the trophy, it's so obvious that Kotoko, as usual, will run away with the trophy. Thank you. Anyway, Sama, now it's a lawyer, Safuruku Esquire, and so I do not pay them some for now. Kotoko a big club, a chromacy in Tino, Nensema, like a William Namconwa, the Numas or that to Gentile to Tomo Kwame Pariado, and so a customer for Edema Glorious, as the folk never said, and no penny was answer most so. My homeboy, Sir President Camp, Yakupa Adama, 7 and as a 6th of July, no, most of me take part and our parents soon church or the Mayani. For us as a club, it's a big honor that we've been invited to participate in the competition that is to honor the sitting president. Even though the team is on break, because we attach seriousness to this particular assignment, the team is going to get back on the 19th and then start preparation to ensure that at the end of it all, we send the Hasselhoff family back home with positive news. Where Sama Kwame Pariado, Kasama for the Hasselhoff, and so are to Gentile for an Antonio Kuman or Cherry, FA Cup, and so 8 members of University of Ghana Sports Stadium. Now Kumasa Sano Kotoko, and a golden cake, and so Anabana, and Panafuchema, Kotoko legends, and Hasselhoff legends, and a cattle razor. And so every team akoso sana main game Cattle Race and 5 p.m. and Sano Kotoko legends and then has to folk legends and also every team abasona pedum some unity for now much officials FA Cup abasona almost bet my officiate no we watch on 24 Ediaba referee Salam Yao bless on a best center referee Asala one Aya Paul Atimaka, Asan line 2, Aya Theophilus Akugiri, Asan and as a 4th referee, and so Aya Latif Abdul Adari, on and here 4th referee, and Pedmusem, Emma Tifona, FA Cup, Ebason, and a coach Karim Zito. It was a Kotoko ready, say FA Cup, and wait to Maji. And there's my son says, Muko do fanas, na FA Cup, Nasa Musia, lower tier teams now, and on mom tough time, Coach Karim Zito.
when it comes to Kotoko, what makes Kotoko great is the achievement, the job that makes them good. And one of the achievements is the FA Cup. I remember I played and won, and today we are going into it again. And for the period of about 10 years, Kotoko could not make it either to the FA or Champion League itself. So this is a big opportunity for us, all Kotoko family, to come together and rally behind the club to achieve this feat, so that we announce Asante Kotoko back to Africa again. Aside even the name given to the competition itself in Ghana, that AKYE ABIA, it's the name befitted the competition itself, because all around the world you might see a smaller team taking out the bigger teams. So it's like the younger teams use the intrinsic motivation to play the game, the desire to play against the bigger clubs. They motivate themselves while playing Kotoko, while playing a bigger club. So that makes it very, very difficult. So seriously, if you don't change your approach and you do the normal one, you will fail, because it is not easy, you will fail. So that makes it very, very difficult, because you lose nothing. We beating them is nothing. But if they have the opportunity, it's something. It makes them great, it makes them this. So that is the most difficult part of the match we are going to play, because they don't care. But all what they care for, let's go and play and beat them. Let's go and play. And you will see that if they were to meet their own, they wouldn't even intensify their game like that. But because it is a bigger club like Kotoko, they want to come out and SOMPA FM. Coach Abdul Karim Zito Sariki and so FA Cup Evers now golden cake. You are the Evers University of Ghana Sports Stadium of Planning Edimusem and so at na Yantin Tom Naning Komaka Club Patin so to win the game for you. So there it became part of my game, and then when I went to Arsenal with Arteta and everything, when he made the team, he always say, okay, you have a lot of good talent up front. What you have to do is a way to give them the freedom, so they get the best out of them. You may be in the shadow, but we as a coach or as a team, we know what we want from someone in that position. So I have to adapt. Sometimes I go out of it, but most of it, 99% of it, I'm on it. And then it takes me the same to the Blackstar. When I see a lot of kudos, all the players up front, I just want to give them that stability and that freedom to be able to, give the best. Thomas Terry Party, Nesem, I don't know. Na kuponya aduma bosume kwa kusima na se bosume aibewuram ya na emano Africa Cup of Nations no eba so ewo Morocco na Blasters mo match schedule so 24 enso enya de ababontin. Na kuponya aduma 7 July Ghana and South Africa and Ababo, and watching 11th July Ghana and na Mali and so game on and so everything abaso na last game Ghana and Tanzania so no etimi abaso on the 14th of July in Tiwe Blast Queens omo Africa Cup of Nations esa and so abaso e Morocco no omo so de na no pedum sem amati fonti yewura mu na yemfa mansem kakra nso so na ma hu se systematic Abraham Makatem se metama so ne enko na wonu se na Bernardo Silva Hila anya Roma ni omo hwe nim se boy no bonya signature from Manchester City na ono so besina kan say Saudi for no de omo nya the scout club mu say home one nya careful pe waso metima she enti Bernardo Silva sina kan Man City no empon for na say Saudi Hila omo chima omo hia boy no signature so ono so ebitima baburo no besina kan enso da mama na onim se eno na Trent Alexander-Arnold ono so oye officially oye the medicals Real Madrid na eba na wie na odin sempi eda so swano Alexander Ochema Oswano na na niso ade no say nei obetima si akan enso ada my team friend say Real Madrid no o competing in medicals on central for show official unveiling no eba so no and to central for him say no Oswano nya na niso ade no say obejoin Real Madrid. 101.1 FM 101.1 FM Yenina yetie SOMPA. Yenina yetie SOMPA. Na yemfa nsem no dodo yemfa ma atiefo na onim se ore fa se Pep Guardiola echirima na ni situation of family season awo team fa se Manchester City no na Madrid anase Barcelona enka omo bo na City okura kwa se Madrid ne Barca de se season obe start ne ma eheda enkoyi na wo twefa obosa wase ke Madrid anase Barca ya dan company fo so yes ore fa se Pep
to na pedum sem for na uramo toramo special coach as opposed to Kogru penfo abonasi to na enra and officially Ori offense Thomas Frank and so penfo enya de na one be next season obe manager edama team offense toramo special na pedum sem amati for na yenti Arnold Nisama retuja after so official unveiling no and so it me ba so 101.1 FM. Good afternoon. Gracias tanto al presidente Florentino Perez como and the club for this opportunity. Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. This doesn't happen every day. It's a dream come true. Estoy muy feliz y orgulloso de estar I'm very aquí. Tengo muchas listas. I want to show Real Madrid fans how I play. I do realize I'm signing for Real Madrid. The demands are high, but I'm going to give my all for the team and Real Madrid fans. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego y I want to show those fans. I'm not sorry to that. Into sorry nyane na niso anu so be Madrid destiny anura no officially unveiling this way team abaso say na niaje papa abase na wetima join Madrid so na pede mi say mati for na wa na so fa ba akron so so hu na ochema yebusa say na o shirt na chinedu wa bi no na eye Trent Alexander na gu achi ne say hu so Arnold abeka na ochirema ba bi oboko bia no obi a odin a wode frɛ no. Quite an easy explanation for that, to be honest. I've always found when I travel to Europe, the whole name situation confuses a lot of people, as there being three names and a double-barreled and Alexander Arnold. People call me Arnold, people call me Alexander, people call me Alex, people call me Trent. There's a lot that goes on, so I just thought, let's make it simple, let's make it easy. Trent on the back, be known as Trent. That's my name, so that's what I guess people will call me. 101.1 FM. Entiwe sama Alexander Arnold and so on. Editu jana pere musem Emma in a TFO Jumadin so. Na Yewumo Leo Ferdinand so aswe or a legend Edema Manchester United. Na Matthias Kuna is it Entebia na Manchester in penny for no boy on and so team everywhere. Now Chema sa born in Yabe man you say Kukro Rashford Jason Matano. Among farmer Matthias Kuna. Now I said this as I said, bueno, boy, I'll go and no one man or her born banner Niaji papa until I say, boyfriend said Matthias Kuna, every woman, you are just now Matana Rashford Rashano. Among farmer Joy and some Ferdinand, and so Edatujan of Pedimism, Emiatifona, and I read the NT and some Ferdinand, and sorry to that. He's one of the players that I mentioned a few weeks ago. If I was had a shopping list, he'd be on there. And he knows the Premier League, so he doesn't even need no adaptation time. This is a huge factor, I think. If you're going to go and buy players from foreign leagues, from places that players that don't have the experience in the Premier League, there is always a risk. But he has the experience here. We've seen him here. He grew up a Man United fan. He was Anderson. Shout out Anderson. Anderson was his guy. I have to ask him why. But no, jokes, I'm joking. But yeah, he's obviously a Man United fan. And I'm hearing he's taking the number 10 shirt, which was Rashford's shirt. What does that mean for Marcus Rashford, man? So, I don't know. It said there's a lot of questions in terms that will be asked about that as well. It might answer a few questions. But 17 goals, 6 assists in 36 games for a Wolves team, I think is impressive. I think the recruitment team of Manchester United would have seen, and the coaches here and the players would have seen what he'd done to Man United at Old Trafford. He was slicing through Man United like a hot knife through butter. Interesting, Uri offense, Rio Ferdinand, Manchester legend, and so Edatujan Pedro Musama Tifon. Tiafa good Musam and sorry. I'm a hit patch and a pair almost as and I can see some event in out you may say Pisca and out you may best enjoy. Now, when I'm here, be free as soon to enjoy, I'm going hit patch and I make come for and so them all bar. Obosumi akwan to be secure that secure sanitary part and I make am for and so at the amount into Joma so now so I do the next so etim e kama kama nemum me best the etie for mutie Sompa 106.5 FM and pe say munya so mo for so we mean to video influence go ye announcement the event to tiawa now Prophet Udru Emra emetu aso emfa ema masa we study one 101.1 Sompa 101.1 FM yeko fikesiem yeko fa anopai eye agudiem nsembro Fridays edition baby yedri mayente yenkra to ba kwen emfiri ho
yɛba pɛ na yɛwuram de assets abro ɛno akyi no ɛnɛ yɛne ɛyɛ TARKWA Gold Buyers Association for betena say edi nkɔmɔ. Wow! Na anɔpɛ baabi a yɛduri ɛbrɛ aso sɛ yɛfa assets yɛdwumadie no aha ebie nɔkware n'ani yɛsi ne pain ɛka nɔkware no ɛfa wo ho a ana ɛkɔma wo a ɛbɛyɛ wo dɛ ankɔ ama wo a wobɛd brande yɛn nanso ne nyinaa mu no adwuma no yɛ ebia nɛ assets dwumadie ansa na yɛne ɛyɛ Gold Buyers Association for atena sɛ no yɛato din sɛ radio regulation and politics. Radio regulation and politics. Na yefa we nyina ede afri nea enora announcement e baaye se yatoto radio station bi mu na omampani be wura mu ene nea minority e kan ye no ye kan nyina siani na ye de edin. Before then that no mayenye yentie videos we quick one pa na yemfa eni nkomo. And they're very misguided and very unfortunate for press freedom. I say this because you look at the modus operandi, and even if you look at the Electronic Communications Act, there are two angles to this. First and foremost, let me say the Electronic Communications Act. There's a school of thought that says the Electronic Communications Act is an affront to Article 1623 of the Constitution. So now, if you look at the NTA's regime, the NTA has two charges that they charge. There's the yearly spectrum charge, and then there's the license or authorization fee, which is 5 yearly. Now, what they are holding Radio Gold and XYZ for, and some of the other radio stations that, as a matter of post-facto rationalization, they're trying to shut down, has been that they've not renewed their licenses. Yes. Those authorizations, 5 yearly. Now, let me ask you a question. Let's even put aside the court ruling in the Radio Eye that says that, and the Constitution that says there should be no license requirements or authorization requirements. You have a license fee that I'm supposed to pay every 5 years, and every year I'm supposed to pay a spectrum charge. Now, I have not paid the 5 yearly. After 5 years, I've not paid my license renewal fee, but I come back to you in year 6 and say I'm paying my spectrum fee, and you don't demand my license fee. You go ahead and collect the spectrum fee from me. Year 7 I come, year 8, year 13, year 14. Right. Enti ebusiafo Yewura Sam George ni video ya wo tie na wo hwe ye mo am Facebook. Nea ewo mu nyina ne se 2017 2018 ho baabi ene PP abreso we ye two radio stations bi mu no ena okeka saa ensem wei na yebedi hu nkomo nti mepese wutie na wo hye no nso sabre no ye opposition member de oka ye bi eno no enora ya obeye minister yi asem kro ya ho ono na breso yi de ono nso aye no yentie de oka ye na yemra right. Yeguso ye hwese video no ebeye correct na
yako yanim ewo hanom yentie dia okan ye ewo parliament enra that they failed to do their renewal, which was due in October, and they only did it in December. Mr. Speaker, the law is the law. The law who admits that the general manager of Asasi FM has told him that they failed to do their renewal, which was due in October, and they only did it in December. Mr. Speaker, the law is the law. The law is the law. I thank you. We Yera Sam George. And Nora onu ye minister ide. Womwa omu faili so ombe renew omu license. Na omu license no. And Nora ne de ye twemu the law is the law. But 2017-18 hodie ante Esla Owusu ono na breso asem kro ya womo a unrenew omo license yetwemu de a ene de yemusuo. Well sana na no ohunu no enora o minister sana say na ohunu no na samre no a 2017-18 hodie na yetoto radio stations bi mu na Radio Gold no mon keka ho no Omampani John Dramani Mahama wote akonwa so nei sabe na oyo opposition leader ono so kasa wo ho yentie dia omampani so kaaye na yemra. Let us rise up and speak against the dictatorial withdrawal of radio frequencies and closure of radio stations by the government of Nana Akufo-Addo. Right. For NT, where your Omampani say, let us rise up to speak against the dictatorial withdrawal of frequencies by the government of Nana Akufo-Addo. And on a year, Jinas Nadia didn't come on a yaka say radio regulation and a politics. In fact, no kure eye baako Ghana this year and nora de si ye no esese ye bo omampani John Dramani Mahama baso de din kan wa kire se oye oman ni nyina pani de etosum yenu wa kire se oye opani enti ontontasuo entofom emfa ne tekrema emfa enti etwa se ye bo na baso nanu ana oye opposition leader no yeto eye radio bimu no okaseti ya se omaina yetimu no ensese yede aban to me in the name of regulation yehunahuna radio station for binom etotototo radio station for bimu sabre no ohunu ne se enye sana enora de asie ono anamamu abremu so no odaso gina ho se saade no enye enti no radio bi a yatom enora no yensan makwan yemie na wo monkoye o madwuma sei ena opani e behave enti omampani yetu chama no omampani jiutu e wo saasen we ho wachire se wo ye pani wachire se wo na odi o man nanim wachire se wo ye obroni beka se wo ye principled enora sade wo se hunu asem no saa na ese uhunu no enne enti dia omampani aye no etwa se ye bo omampani abaso men kan se obi wo man mu operate radio station na se onimra so a e wo se ye hwe ne saa na onenamu no so obi wo man mu na operate radio station na oni emra so a ese se ye de mra di no I agree because we are a nation of law. We are a nation ye di emraso ye de mrane hyehyeye ye adwuma. Bible kura kan say bone ene emraton enti obi a obeton mra bia wa ye bone enti me de mefoa so say obi ton mra bone ena wa ye enti ehon hyehyeye no ena ese de ye adwuma. Adenti a obe operate a radio station na ebre se o renew o license na obeka se un renew
se driver ni na de license enam car kwan or the car nam na ne license ewu a ye be kire no process for be kire no say or drive with an expired driver's license and I say or drive without license say okọ court ni ti anya ya obeko prison ana ye be bone ka bi a ebia sa sika no oba wiase nyina akra no onhunu bi da enti the same thing say radio station so emrama kwan say afe was say o renew ana utua sika foforo bi a was say ukotua wan kotua na say emra no so mu a ese say emra no ye adwuma. The law is the law. Mene Sam George ya adwen say the law is the law. Baba bia mene na nya adwen en say 2017 de o say ene de nye the law. Ye hunahuna wo mo, ye sisi wo mo, ye tata wo mo. Enso emra kro ya Sam George wo kan akonwa kro no a wote so sesie eno na esla owusu eteso eno na esla owusu ejina so a ode ye de a oye ye no ebi na eba ne sen ena wo de wo esla owusu de ne de wo se enye na mom wo de eye okay wo de eye the law is the law say ye yesa na ya ye nyaatwom eye nyaatwomfo suban eno no ensese eba ne sa wo say ye nyina ye gitum se enura adie bi siye na enya emfa ho say ye MPP emfa ho say ye NDC se nura na enya enye se nura na omatomra ene omotomra nti yewura Sam George ho na mene no nya adwen otherwise media me support say radio station bia sa radio station no ebra esase otua ni sika na wantua ye de mra ene asotwen manua media me support it because omana yetimu no say ya ni yankasa ye mra ya hwehwe so say yankasa ye mra ya hwehwe yamfa anya adwuma ene na edaben obi bese enepa ho a daben wo say ye hwe kwan a ye bedi emra ene nhwehwe ye so enti anopai dia ye kan nyina ene say ya de a wo say ye bo mampani aba so say radio no a ye dum ye totom no ensese ba ne saade enye me anigye efise me ye radio adwuma na minim employment a radio de manipa dodo no a nanso ye ntime nka se eno so nti se obi ebu mra no so a ese ye enhwe ha edi se omampani se yemfa wo mo ho nche wo mo na yema omo bere kakra na nhwehweye bi e wo ho etwa sa ye korakora no ye nkora no a radio station for no nso yesra mu munni sa mra no so munni nhwehweye nso obi ani ho ato no awie o enso ye ne ehia na ye wie a ya ye ne fata enti no ebra ye ne ehia ansa na ya ye ne fata enti moma ye ntoto ye nema nyina ye na ye nkọ ye nim sadia ewo se ekro na ebetumi aboa yen na ochina ya nkoto radio station bi mu ama ya nkoka se aban bi na nitimu eden because ade we ebiasi MPP abreso ebiasi NDC abreso intino ekire se eya ade bi a ekoso moma radio for no so yensua anamontuo bi emfiri ha se ye breso se ye renew your license a ye nimra so pepepe bia na wanya omampani bi te se John Dramani Mahama ya wono aka se enye hwe mode amomfa nche wo mo na mo kwan kakra bia na wanya omampani bi sa ye beto radio no mu ye to radio no mu a wo ahwera de nipa dodo nso a eye adwuma o radio ho a wo mo didie no wo mo nso ahwera de enti no ye ka ye tu momonefo no na ye tu akura nso fo ye tu abanfo no na ye tu radio fo no so fo se yeso ye ni enhwehwe yeso ye ni emra so efi se eye dangerous se obi be operate radio station e wo man mu na ontua authorization fee
and our own license fee. Yes, idea. We are not burden on mine. Into me pesa meka na me say airwaves na ye kasa mu no a public resource. The airwaves a public resource, and it must be used to the benefit for the general public. Into no yes sir. So mampani de mo ho achem a muntua na mo a ese fata obrani beka say do the needful. Na emwa ye nyina abusafo ye da ase bebre enen so assetes mu no we na ye wo edema mo madika ka kire se anope ye ne Gold Buyers Association ya ewo takwa ba bedin komo ye ba besua de empanifo se atia bisa eno ne agoro no wote asem a ewo se obisam na ama watimi obeni beka se what me I am making an informed decision. Na anopei ye ba wedin komo. Yet o mai mu na aban bed na so kire ye say omba beti gold board. Answer na gold board be banso no. Na ye wo nyuma hodo a wo mo to gold dada. Gold board no ba ye. Wo mo ne wo madwuma no. Ene wona na to gold dada no. Wo mo ntam etesen. Na eno ne nkoma a yepese yedi yewra Napoleon Tando watena se yefra no Napo ono no ye okasama for PRO edema small scale miners osan ye secretary edema Gold Dealers Association. Okay, Gold Dealers Association ewo ha enom yane no ebedi enkomo. Yera Napo Mpacho, good morning. Obema microphone aba on. Presses abatum. That's right. Me Mpacho na wapo mutu saying. Yeda nyame ase anopei se wadewo aba abeka yensa ewo ha enum na on a short notice ena yefreo nanso nyame adom wada je nyina mu no wasa ebrese ori ebedin komo nyame nshira papa. Amen. Ewo sa kwan so. Amen. Me pacho ye ka se gold dealers ekuo ben ho asem ena ye kan na sa ku no mudwumadie ewo gold adwadie mu etesen. Yo mini abe ma no pede madawasi. Right. Sanso na mafa konye so echie watiefo nyina na enwie ho na anope obia na so gumi so auto gold ewo takwanso ye mpistie huni valley across the western region mutitrunti na manope masemembra mabetna ha na nti mesrese obia oti bia no ebase ebie na ebie phone lines ni tuma obetumi akere wadwen na ne ha obia na so wabisa sanso na tiefo nso a omotie ye akire obia adwen bia nso edu ho a ebesrese webisa na nchechire mu bia fata bia na etumi ede ama afina meba wasembisa na no asembisa obisa na sekire nyina na se ka gold dealers a eye eku a yeto gold ye ka gold a eye efoma gudie na efoma gudie no eye se na eso bonti ye slogan da so eye precious ade bia so mu bia no eye precious nti ye nchia ne ye precious ne age so minerals sanso na small scale miners nso ye nchia na no if say ade bia so mu bia no ade a efre precious at the same time gold no so ye resources ye mineral resources nti ye nchia ne ye precious ne age so minerals na gold sene medical kan eye adwumaku a ye di gold ho dwa ye to gold ne aton gold na ye to gold ne fi ye nuanom a oye otu efomagudie ye ka ye nuanom otu efomagudie na ye small scale miners won na wokọ na okokotu efomagudie ne deba na small scale miners eguma hodo miensa ye alovia miners ye colovia miners na ye hard rock miners sa ekuo miensa nyina ne tu won fomagudie a ya ade a sa won a edwadifo a woto gold no na woto na won so aton ama aban de se obisa fa gold dealers ho a na adwumaku a yeto gold na yesan so ton gold yeton ma Ghana haya right yenton kwa brochire ye na yeto no wa ha no yeto a na yeton no wa haya na ewo ekuo binum so a
ɔmo so de ɔmo tɔ a na ɔmo de kɔ abrokyire ne sɛ obisa ya na ne ewo mu no yɛda ase bebree nti na de memisa sɛ yɛto aba December wieyɛ na yɛnya aban foforɔ no bɛbɔ amaneɛ sɛ wɔn ba bɛte ekuo bi a yɛfrɛ no gold board wɔn na bɛhwɛ gold adwadie nyinaa so ɛwɔ man yi emu bra mo wɔ gold adwadie no mu dada mo te sɛ aban sɛ ɔde bibi sei ɛbɛba no sɛn na musi ɛfa no mo fa no sɛ yɛne mu di nkitaho anaa sɛ yɛne mu anya nkitaho de bia mo fa no sɛn me nua bɛba mɛda wase we de nya ade foforɔ mayɛ ade dada ɛwɔ hɔ dada kane no ne wɔ PMMC right ɔmo ne eku a busu eku a wɔn wɔto gold na sɛnea ɛbaayɛ ni kane na etu afumagudi a na yɛsesa yɛ kyɛnsi yɛ tata yɛ na ɛkɔba sɛ ade nti na saa de afumagudi a yɛ ɔma agyapadeɛ na mmeranteɛ ne mabu na wonya adwuma nyɛ na wonya adwuma a wɔyɛ na tatae wɔm ɛne nti ɛyɛ 1982 right 1979 rather saa de ne course no na ɛkɔba sɛ ne ɔmbɛte ekuo baatan a yɛfrɛ no small scale miners nti wɔte sɛ ekuo baatan ne wie no na wɔsɛ ɔmo bɛte ekuo nso a ɔmo na ɔmbɛtɔ ɛfam agudie na ɛba sɛ PMMC nti saa nkɔfoɔ no wɔn na wɔtɔ gold biaa small scale miners be produce ɛwɔ man mu na no mu na ɔmo pare gold buyers nso wɔ ɛfam sɛ mo de motɔ a mo mɛtɔn ma aban nti ɛfa gold ho dwa dada no ɛyɛ ade a ɛwɔ mu dada sɛ yɛtɔ gold bi a yɛtɔn ma aban na kakra a yɛka ne sɛ ɛno mu ansa yɛbɛto aba no ɔmampanyin Nana Adodankwa Akufo-Addo ɛne ne team ɛde nhyehyɛ bi bae a no ba sɛ good for oil a na yɛwura Bawumia Nana da no ɛyɛ vice president former vice president na ɔde baeɛ no na ne botae nyinaa ne sɛ yɛsidi no ahoɔden ɛkɔ fam ɛne nti no sɛnea Ghana dollar no ho ayɛ den na obiara pɛ dollar akra nneɔma ne nti no saa na te dia ne no dodo na pɛ dollar ne nyinaa yɛ ɛyɛ fuel station ɛne fuel na yɛ kra no nti sɛ obɛte good for oil nti sɛ wo sika na yɛ bɛtɔn oil na waha bɛwie no yɛde bɛtɔ gold ne akɔ akɔtɔn ama amanane na wɔn yɛtɔn wie a yɛbɛnya dollar nti dollar ne yɛbɛnya no ne yɛde bi akɔma baabi a yɛtɔn fuels nti na rather no ɛmba sɛ the fuel stations ne be demand dollar but rather no they will sell their fuel and we will get the cities to buy the gold for an exchange na yɛnsusu papa sɛnea abɛya na afi ɛkɔya akɔba sɛ ɛno embre no so yɛ nti embre so yɛ a banfoforo bae no so ɔno so the gold board ɛde aba nti ne kyerɛ sɛ ɛyɛ din na asesa right but rather no akɔba ne sɛ the same agency no in a water good ama aban na kakra ewo ma ye beka ne se ye goldless ye hu ne se aboaye na me baso yi kane no na ye wo the foreign partners right India for Lebanese for Chinese for na ye ma on license e ma water gold e won local market ye no mo nyina na tena aha na ye to gold na won so ni nkofo a okura sika no e na wode ba na yen ye gibi na de ato gold na de ama won right na afi omo ne ya ba betena pepepe nti baby a gold sources in every bar we can gold sources every bar e bit say ebi gold ni bi fi wase kropon ebi free japa ebi free bogoso ebi fi pisia ebi free enchi eba ne nyina na nka beba local market baby a ye tofo magudie na nka yenso ye beto no na Indian free foreign partners no akosa various areas akosa miambia na gold ni fi eba no wakobi bi office wo ho nti emekoba ne sa pe na gold no won wajato right nti ememu ba ye din ma ye bibifo na the Ghanaians na yen ye bi office na yeto gold ni mu ba ye din ma ye se nti emu ye din ma ye ne se wokura sika
once na wo ma ye price wo ma ye boa etumi to gold no na wo akọ that various areas in this gold na ese ba ma ye nyina ye Ghanaians nye bi to no na abrofo na yeden age na ye kan ho asema ye nya boafo bia nti ekoba se omampanyin John Dramani mama ba ya eye good board ba ya yira samije mfida no ekoba ne se watwa sad nim se those the foreign partners ni nyina move from the local market ne mum no sisi no jadwuma na ma the Ghanaians solely for the Ghanaians should trade in the local market sent ni say sabrofo no pono say na woto gold no na wode ma ban a nkenye ya na woto gold na was smuggle na dollar na eba na won wakwaje na wode eba no na bedi wonsem ebedi wonsem a na wode ama alaji funomo eye forest bureau omo sesika no na abedi wonsem a dia won wope na woton dollar no na ma dollar ho baye den nti gold for oil buy na sa the same sequence na buy no na ko ba say omo tumi control say they should ban all the foreign partners in the local market in Quebec na say eho na sa enije ne buy na no amba na yɛwura samije mfi ba ɔde saa hyehyɛ ne ba sɛ ɛnneɛ na all the foreign partners should stop from the local market but rather na ɔbɛtɔ gold na fa dollar ne brɛ Bank of Ghana na saa dollar ne mmɛka wɔn nsa na mmom wɔn sesa ma cedis na fi wɔn fa mmerɛ mmeranteɛ na ɛwɔ fam no na wɔdi gold ho dwa na wɔn fa ndi megye di sɛ ɛhɔ ne nsonsonoeɛ a abam na America kramni ɛhyɛ aseɛ wɔ MPP time. Ye owa ne abetataye. Why mo na betataye? Ye oho no ma na BNI fo aba. Okay. National security fo aba. Omo ban so a omo dresse any soldiers na omo aba. Ene omo kuratuo. Ne aba wo office. Right. Ye besi se osika nyina no gold nyina. Adan ya omo se omo authority from above. Eba ne sa na ye ha na region na wo ha na mo no. Want to make an hwe because authority from above was or reporters ya small one say exercise. So they allow them to come and do their operations. Number be that operations number be chechi that is good that is sika and one is a fee they said we call national security office fine obekono ye sanya mani na kubia ni akacho say ye check tax elevation. Right. Ye check tax elevation. In this tax elevation na ye check no. Right. E ho ne dia ye ntiase se. Ye nim se GRA fo ne nkofo a nka omo check tax elevation. Omo check all the taxes within the environment na mo every business bia no GRA fo na check it. Right. But where they rather no, they will come from Accra Street with the military, with the national security and dress like a fencing dress. And come with arms and tackle us. Omeba abesi say obeba na panyina kasa na kwa ye tam save no e de to come de call Accra. E koso a na yenim say aban foforo aba. Good board de ba. Nti we a wo ka no e hyase NPP abreso. E hyase NPP abreso. E hyase ye kan ho asema ankosiaga. NDC ba yi emra ekohia ya de ho nkomo ye kachi rasamije mfi se ade sei ene ehu ye nti yen gold sector no ade bia wo bia e ha adwen no omoma yenhu e chense ye wo ho amabataataye ne abechi abeji esika be we good oma ohye bo se saade ensida na nsusun papa na omode aba no yensu yensom na ye no omonye adwene baako mo yeguso ye say processing of license any ade nyina ya my deadline 21st of this very month June ya na sa license ni nyina no ahya se eba nti ama obi register all the good buyers your procedures are your aggregators your metomebo na ma kire no mu your ahodo na ya ye de ama yen se yetumi ye license ba ko ye aggregator ba ko ye self finance ba ko ye tel 2 na tel 1 ye guso a ye na no so ye ho a
ne asan abehu dia yehu kane no se ho ane aba se yemra na mefa wo mra the same gold taken, the same amount taken, the same dress with the national security no mo so aba na eba na sanity anamon yan penfo antanase yekoy yekoko bisae no yewura samije mfi kirekire mu se ebinom egu so to gold ma ahoho na ebinom eto ebo a ebro gold board ebo so se gold board en hyehyɛ aba se yento gold at 8,000 cedis a ebinom so to 8,200 cedis, which means na se wo sabotage gold board jumana odi aba no a dia ono pese eba so na ebo aye no na wo se no se sa na te dia na ye sa nkofo ben na wo ho because am ya te ase se enne no gold board na the price de ba apart from gold board obia ne ba bi obetumi the price amount and the gold board the price aba 8,000 na se wo to 8,200 8,300 dia na he na wunya sa ebo no tibra na ba kire ye ba bi kro wunya sa abo na hwan na ma wo sa sika na wo hye wo se to sa abo no ene na yehu ne se de sa afrefre ne den ebam na se ne yenyina enim no ene de ekone se wonso wanye sa wonsusua ne se eni so ade hunu na won wani so no entumi mbam na se akwai se abrofo na yeyi omo fi the local market no aye ka se omo fo musika ni nyina mefa Bank of Ghana na dollar ne mra honom na cedi ni ntumi stable no abrofo no eye asei eni so ade hunu no dia ne mum no wona woto sa abo no ye befrew na wakire ba bi kura onya sika no na hwan na otumi de ne pema sa abo ne se tobo a ebru good board bo so na ye team na che se eto asumpa nti ye nuanom na ye to gold ne ama obi ate ase se aban ne so ade hu na ode aba no ye mboa no na se ye ba ye gold aspect na kane no na ye 3% charges are net da ho ye tax are net da ho na omote so that time aban da na te so ba 1.5% na we de oso wa be ye free so kra just so be ye free so kra there na say ye na ye to gold on the local market no we are not paying any tax because ono na oye na shipment and this tax na ka da so na nka aban na beje no we ye free so ye free so there na obeba bete ebo no so na sa tax na nka oje wo no aba ba shem e de aboa na kakra ye de compare bandada ne aban ya kakra ye hu na ye ka ho asem ene say good for oil o man tumi ameka nkyere yen say small scale miners and gold dealers atumi enam adwuma wo ye no otumi nya mfaso twutwupuo bi ati sei amayenso ayenso yeto gold no yetumi ehunu say san ye adwuma na ye no eye mfaso de ma oman no na amayenso ye wo ye bisade bi a yenso atumi de ato abanyanim ye hu bisa ba we na bosom miensa bosom nan no wa me ye hu ni say wonya 2.7 billion dollars enko hwekwa sa be declare say wabenya 4 billion US dollars in this wabenya sa sika we nyina de a na ye gold dealers small scale miners na ye produce gold de ma won ma sa amfaso ya be eden na aban ye yenso ye wo local market na wate bo no so ma yenso a yetumi produce sa ya to gold na ma aban no eden na aban no so de ye eno ho na mesre ye toto sre ye gold buyers ne se yetumi ma sa amfaso de ya ba oman within 4 months de a na no mumu yemboa na yema we shouldn't compete with the gold board price na yema obi mfa sika bi mfiri baabi emewuram na ma meseye no ama yenso de ebisade bi ato aban ne ma na yewura sameje mfi no ma da gold board na no a otumi aboaye na yen de hia yetitiru eye the flow of money sene ye gold sector no ye hia sika at any time because obi the gold bar oba na opese oje ne sika nyina na koba ne se enne yenya sika ade chenye sika ehwo no ena se obi bowuram a yen yenhu na oni anaje ne sika no na wato gold ne bi di ama no timinua se obi safa gold board gold nhihye eye abandada ne aban ya na ne metumi aka fa hono no na mrepam no kwanya wo ma afini a kyerkyere kwan a sa license processing na aba no
aggregator no na dwuma ne sɛn self finance na dwuma ne sɛn tier 1 na dwuma ne sɛn na tier 2 nso na dwuma ne sɛn yɛbɛkɔ ɛno so sesi a na mimi sɛ we o kan sɛ cash flow no sɛ bɛyɛ a mobɛnya sika hyehyɛ de adi dwa no mo hwɛ sɛ sika no firi hin na ɛbɛba menia medase sika no bɛfi aban mu na na yɛ foreign partners meka foreign partners na abrofo a na sɛ Indian fo China fo mo ayɛ ne wo di dwa no abere bia na sika wɔ ho nti sɛ du kwasiada ana memenda na sɛ wo kura gold sɛ wokoton a wokɔ ya na watua woka edu fiada yɛ oda bi a yɛ frɛ no every 3 weeks bia no yɛ wɔ da bi yɛ frɛ no adum sɛ wokɔ asantemema ne akwasidaye nti yɛ ha no yɛdi no efiada nti yɛ adaye kɛseɛ de ma yɛ ɛba ne sa na obi a nyɛ adwuma nti obi okra wayɛ adwuma bia no ɛba dwa so sɛ ɔba bɛtɔn na gudi a wanya nti ɛbɛba no na sɛ obi ahia sika na ɛhɔ no ɛnam sɛ saa the foreign partners na hɔhɔ na ne yɛ no di dwa no wahu pɛni wahu ne nti no na wɔboa wɔn ho sɛ bibia wɔbɛma sika yɛden aba edwadie abia no ɛne na yɛsrɛ sɛ saa ɛno na yɛhwɛ sɛ dia gold board abe ɔbɛyɛ de amaye ne ehu sɛ yɛwɔ sika ɛwɔ ɔman nim ɛwɔ yɛ local market a sɛ kɔba ne sɛ yɛ mrantie no ne yɛ mabunu the gold ba beton from the mining site ne ba beton a wɔba yɛn short sika ne yɛbɛtumi anya sika di dwa no ɛna de asomdwe de aba right nti wobɛka sɛ gold board nhyehyɛ a wakyerɛkyerɛ mu de amaye no ama mo adwuma no ayɛ complicated mo adwuma no ayɛ den ama mo ana sɛ ayɛ hare ama mo yo menua emu baako na mekyerɛ mu sɛ si yɛhwɛ sɛ abrɔfo na efi emu no kɔ ne dia ke bɛka ne sɛ hɔ no aboa yɛ paa efi sɛ sɛnɛ wo takwa ha wobɛtumi de gold efi ayamfole afo kala de abrɛw wobɛtumi de gold efi wase kropɔn afo kala de aba ebetumi afi dunkwaw afo card aba efi ni sɛ abrɔfo na ewo mu na ɔmwɔ into the middle zone na ewo mu no sɛ obi wɔ meka middle zone a ebi de sɛ ofi ayamfole batakwa no oba bedu wase kropɔn waba bogoso ansa watra so aba takwa ndi sa abrɔfo na ɔma ba hyehyem te sɛ wabɛhyɛ ayamfole na auto gold waba japa na auto gold ana waba wase kropɔn waba bogoso no sa nkɔfo na afrim nti eboaye ma ye dwadie no ebenya afi miamia na tumi de gold na e de abran yato na de ha adwen kakra eye atatae na ewom na medical chechire mu no se no firi mu dia na keno no ye gidi se na yewura samegyenfi ene ne team ne de aba no nka ye som na hu se betumi aboaye ne a yeto gold on local market na aboa on mining so right ndio ka atatae no ho asem no ɛyɛ shop baako baabi baako bi na yɛto yɛ ne asi ana sɛ ɔmo ba randomly baabi a yɛto gold bi a ɔmo kɔkɔ sesa nneɛma wɔ hɔ yo medawase ɛnyɛ shop baako na ɔmo to ɔmo ne asi sɛ metena ka sɛ saa na tia na metwa ntro ɛne ne sɛ yɛni anka sɛ yɛ wɔ ha no ɛna yɛhu ne sɛ ɛboɔ na gold board aba no menua kofi mensa menua kodwo tobo a ebo dia gold board e dia maye no nti miminya bi ntɔ dia be gold board sika no de brem na ma wate ase se ebo na de brem no minya bi ntɔ efise menua kofi mensa wa hanu ma otobo na wo dia mame no 200 Ghana cedis difference ana se 300 Ghana cedis difference ekoba ne sana sika na de brem no o se ma return wo sika de ma o back sana ti dia na gold board basuma se kofi mensa na auto sa gold no yen frɛ na mame se ade ebedi dance ne se beba office na se yehu sika ene agudie na waton ne di dance se ampa asame na kodwo kaaye no no korɛ that is the evidence to prove se enipa na obaaye no mebeto se sika wɔ ne office ena mabefa ne gold so kyerɛ se dia kodwo kaa se kofi mensa atɔ efuma gudie ebo ati sei no so no korɛ na de ete se eya na kodwo e de gold ni bi di asoma koma kofi mensa e ma kofi mensa to gold na man receipt e di dance se ampa kofi mensa to ebo a ebro gold board boss so
nti ono so de saa receipt ne be kire gold board say asem na America no ne atini nti hu ni say no saa na te dia na Kofi Mensa bra na be kire ye ɛhɔ ne saa de no nti ani nsi nipa baako so ba obi bia e bete say auto gold e bo gold board de so no ɛno so ha yɛn a yɛto gold ne say ɛma yɛntumi compete market na nka bɛda hɔ say ankwanko bia betumi nya bia to no na akɔyɛ say ɔno mom nko a na yɛmfa gold e wɔ takwa krom ani nyina na fambre no monto ɛnna ɛkɔba ne saa de a sɛ yɛabrɛ misika de a na magye musika mo fankɔ sɛ wo se adenti na menye bi ntɔ de a na ne America kyerɛ no sɛ Kofi Mensa wa ha auto gold a ne bo wo soro chain de a wo de ama me no ase kyerɛ no no okay nti wada Roma ebio mimisa sɛ gold dodo a o ma ba be fa ne nkrofo shop nkrofo safe dodo a ya ba be fa wodi wani susu a mprebe sɛ na ya ba be fa saa de no every bra gold board ba ye mpre dodo sɛ na ya wura nkrofo shop mu asesa saa ne ma no edekɔ na omo de kɔ ye no omo asan ya return after omo hwehwɛ mu ana kɔ ye na amabio na muko no de na mo aye wo ho yo medase mesha CFE MPP time emra saa de ne ba ye no ombefa ebinum gold wo dress ye no wo ba befa gold kɔ ye no ye nuanom a wo di akire kɔ ye no ai konu so di akire kɔ no ye ma yetwa eto se efimra wo to gold ba nyina na hwehwɛ won kratam hu se won tuato nti the tax elevation no omo agi se ne se ye hwehwɛ mu no gold a wato nyina no ekosi sika be sei na won kwan se wotua eto sei nti omo te saa sika na fi sika na da ho na omo wi omo de gold na sika nyina aka no ede wade ede ma saa nso na gold board di nso ono nso aye ohwehwem na ohun ni se ampa gold na ebo na woto no eye mia me hu nimpa mia me nkofo na mama won sika no omo na obi na one wo ye adwuma enna wato ebo ate saa de a na wabi saa nimpa no se mama wo sika susu ampala na mama wo ebo ate sei eba ne sen enna wato ebo ate sei sika na me de ma no afi magye ma de nti enuanom na wode saa obefa won gold na osika no ohwehwe mi wie na ohun no kra bi o ma wodane won sika de ma won na ade a yiro na hye yembo se de ade na msoma saa de ne banyina ne se eye competition na aba na ka akoba ne se abrofo ni mfirimu no sebi obi a owom dada na wa stop ne se onya adwuma o nim nipa ba komienu bi a na one ne di dwa dada tini ati bia no obefa kuntu na ase na wama ne sika so onto gold ne ma no eno na eye smugglers se ono fa kuntu ma se ma Kofi Mensa sika na America na gold no gia on fan ko fa gold board se onye export ma no because gold board be se ekwan be so na fa ya unya gold no from the local market ena menye export nso fa ma individuals me export the money pa ode ne sika abefa me nsem ndi sanati dia sa gold na he na obefa so ode bekọ amnane eno ne sa smugglers na ewo mu no ba bi ode befa bekọ amnane de mintumi ntena fidi kesi yeso enkyere na ne atibia no omo de fa kuntu na se ede kọ nti eyade a ubia ya befa wo saa osika na gold no nkyekire mu kọ wi a yeda na wade de mawo right yeah that's it bebre any said was that ebusan for higher SOMPA 101.1 FM yane yewura Napoleon Tando enedi nkomo yetwani akase napo na oye PRO the small scale miners ena osan eye secretary edema Gold Dealers Association ewo TARKWA ene nentamu ha enum opani ndi say no gold board no bo be na odi ama mo se monto gold no ewo TARKWA se be ya obi kita gold no bi na oba beton a yo asat andra medi andra hu adanse asat andra omo the price of 9,000 in a buy say obi anto entra 9,000 right which is a per £1 entra sa bono and they say woto na koto 9,300 and 9,200 why you offended right say ntini say ekwa be na fa so nya difference of 200 Ghana cedis in addition nti ba na be kire ye nti ono de beto ho across the board for 9,000 cedis no
na wo se wo follow sa bo no nti asset ndra anopa de emai na asset ndra na price a gold board yaba 9,000 Ghana cedis per 1 pound for the 23 karat of gold. Indeed, prices no enyina fa kwa fluctuate. Sa pepepe. Day bia wo price amoto na. Sent ni say ebi ompo anye day no within the day no etumi change premiumsa anase mprenai. Ene say ye ne ye hwe LME price. Eye abrochire dwadi na ye di no for gold aspect no. Na obehu afi kitco uko glo hono ma obehu gold price how a flow. Wo ma hu ni say gold price na ekosoro na no na kane no se memi kura misika na se metumi gogoro na mehu se kitco gold price akosoro a musika ntempa na no na me dia to gold ni bi dia gu ho na e kire me se gold price ebe kosoro no mo na se gold price esiniti se eba form obehu arrows ne be kire se gold price ne for la afi mo gold bia na ma sha se me pia akọ market na makwa akoton. So this is how it will determine the gold price. Na it me ahono to miss at any time. And found some notie bet me akosura kodu $3,600 per an ounce. Short time na science ni tiasi. Enti no na ye de hwe e me de hwe gold price. But at gold board de ne share buy no. Omoja the price differences. The price range be up to ma. So the mawa say enye the next year on for different price mba. And it's a gold price no air for lekra na price no the amount no o genesa. Nti am said this is how you huni say ne baby no ebe boy. Say once or the price na ba no ontumi te say ne kanena na ye ne ye abrofo ni didwa no. And every seconds bia no the price change. Ebetumi akosoro no watum ebetumi ate no wasan ate gold na wate ebo no so aba ba asad gold board ba ya yedi se adwan ya sha ase de sa ansesa na bi entumi mai dia omo de mawa de a day ne so a na price no aso sensesa be ba just the following day right ndi enne se ya ye no ka say mo to ne sen na medical ka say ebo ne mai enya mai ba sat enra de na ye to 9,000 cedis very well gold board very well whatever ma fe fa yewra registration and license and nso mu na ye nhwa ade etesen yo me na be ma meka license no ho asem kakra on gold board gold board license what they aba no na ya hodo bebre right ba won wafa emu enan na so far no was ka kire ense enye aggregator ye ka aggregator eye obi a eno aban nankasa ede sika ede mano se onje na onfanto gold mano ndi sa aggregator no wa obetumi ni wa ye adwuma onfitia nso ono so aso aban sika mu no onfitia mfa mase yama misikanti mi ankasa me ba fom ha abeto gold dabi mmara na ma na kwan sa nti ye wo ebinum a ehya aggregator na se wa wo ehya aggregator na se ene tier 1 na tier 2 tier 2 no na one aggregator ni di dwa direct ndisi ama ono abaya ma aggregator ni sika tier 2 no aggregator na betumi ama ni sika abaya na hyehyɛ se masa tier 2 ni sika no mfanto gold no ndisi ono to gold no omaton ma wo aggregator no na mom go aggregator no umom na fabremi nti ɛhɔ ene hyehyɛ no wo ho na sa akoba se tier 1 nti se me na me wo tier 2 no aggregator na me di dwa na me so me ne tier 1 no adidwa tier 1 ne se gold ne to no edidi so ye wo bi a owo soro na edi sika ma no na benum so wo yase ebeji sika ne to eno ne sa tier 1 no after tier 1 no ye wo yenu ma omo so wuro ewo ekototo gold ni fi some of the various mining sites no edeba ono kototo ba no no mo de aba tier 1 na office no abaye ho adwuma ana otumi de ko tier 2 na office na akwakoye ho adwuma ndi sankofo no ehye tier 1 no ase ene ye wo ba kwa efe ne self aggregator ne kire se me de me kura misika me mpa aban sika nti me meto me gold na
metumi de akwa koma aban direct metumi de akwa koma gold board direct gold board say why ready for that na me amikura misika na me kwa meto akwa koma na menje osika metumi ato na me de akwa koma na direct ebu e wo ho no na ode be ma me na eba no ye license processing no ɛhɔ na yɛn sɛnea yɛn nyina anim no yɛwade bi wɔ no ma yɛamfa nhyɛ yɛ nti sɛ ɛba bɛka ya na yɛade a na ɛden kakra ma yɛ nea ɛdi kan ne sɛ ɛsɛ register wo business na wonya wo business certificate show sɛ you are so Ghanaian nti na wo company ni na wo wie a na wakɔ police station wakonya police report akyerɛ sɛ me saa nimpa wei menye kromfo me ho ne asem gold board ne processing no nti gold board to me ma me krata na koba ne saa esan so ye wo fingerprint na ye je wo police report e kire se wo ye saa nya nyina no ye de wafa processing me hu ne se ampa so machine na obaaye no na ho ne asem na ekina bi na se ye bokofi mensa din na kofi mensa edi aban sika anase aggregator ne sika pe wo ye na ne ye hu ba bia wo ntempa na no ne yaje usika ba kane no na MPP time ye processing na ewo ho the same police report na ewo ho ba formally na ye PMC na no mo ye adwuma no na ye nje sa police report no ene nti etumi ba ne se ne onsuro na adwuma ye ho no ana onsuro no ho no otumi edi sika na kwakwaje ne bi ekwa be na be so ba hwehwe no obekoma na sebi wa free oman mu ene nti na saa hyehyɛ na aba owie a na wa kyerɛ sɛ yɛnsan koyɛ senate clearance certificate yɛnkɔgye senate mbra senti ne sɛ ɔsɛ ɔpɛso hu ne sɛ adwuma na yɛyɛ no we are well contributed nti yɛnkɔgye senate mbra owie a na wagye tax clearance certificate wowie kura no na wasa aka kyerɛ wo sɛ mepɛsɛ mehu baabi a woyɛ wadwuma nti sɛ dan ne yɛ waawo dan a yɛ waawo office wɔ dan ne yɛ waawo dan a ma menhu saa so na kɔba ne sɛ dan no wo haya a ma menhu nti wobɛgye tenancy agreement afi onipa na wo haya dan no hɔ na wo wie pɛ na wambɔ maden ama yɛ electricity bill wo light bill hu ne sɛ wo light bill ni a kyerɛ sɛ baabi a wo ka ho asɛm no ɛnyɛ ntrɔ na ɛnyɛ akɔhwie na ɛno nyinaa mu no na saa kɔba ne sɛ ɛwɔ sɛ wo modern nya o contact ne o CCTV camera sɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ kyena bi na wa mbɛka sɛ ina sika na wo ho no makɔgye sika wɔ aggregator hɔ na ba brɛ mi sika akrɔmfo abɛfa ɛkwan bɛ na ɛfa so akrɔmfo bɛfa so you show your CCTV camera akyerɛ sɛ ade we yɛ kwan sɛ na nkɔfo no fa so ɛbɛwura office hɔ saa ne ɔma na ɛwɔ mu no ɛna nyame nim ne korɛ yɛn yɛ gold adwuma no yɛmfa nhyɛ aseɛ saa ne nti no ɛma ɛha yɛ paa nyame nim ne korɛ na saa betwam sɛ yɛn san kɔyɛ EPA ɛwɔ ho ne ebisa sɛ obi a mete me office a meto me gold deɛ me de EPA yɛ den memfa EPA nyɛ hwee nso abɛda hɔ sɛ yɛsɛ me kɔkɔyɛ EPA amanum abɛyɛ yɛ den efi sɛ saa ne ɔma ne nyinaa ne nya ade na ɛka yɛ ho na sisi ɔmo de abɛka yɛ ho na unyan nso a onsan kan wɔ license nti processing ne gu so a ɔkyerɛ sɛ ɛnam sɛ mu ɔden ne nti no wo de nyana maako na bɔ mɔde na fabra na yɛba self aggregate yɛba yɛ license fees na mɛka yɛdeɛ na ɛwɔ fam na yɛn yɛ hanom no yɛtumi ɛyɛ tier 1 yɛba tier 1 a ɔse application fee ne yɛ 1000 cedis application fee ɛyɛ 1000 ɛna wo license fee ɛyɛ 10000 cedis ansa na annual biara no obey renew on 7000 cedis na ɛno no yɛ previous license process na yɛ the same thing na ne ɔmode dum yɛ ne sɛ sa association ni ɛba media ɛno no ka yɛnya discount kakra na yɛtumi ɛde ayɛ ɛne yɛ tier 1 ɛna ba tier 2 na ɛna me sɛ wono wone aggregator na aba ne na edi dwa kɛseɛ a obetumi ama wo sika bebre nti ne sɛ obɛyɛ tier 2 ne dia na wo license application fee ɛyɛ 2000 cedis
na wo license fee no so ebeye 30,000 na no na ye ne yewura samije mfi kɔ kan no wate so de amaye se no ye 20,000 cedis but yearly wo annual fees no 20,000 cedis. So this is how a wom na enam se na meka se nneoma bi akeka ho no enka ye ho ni nti no ama ayeden kakra maye if he says senate ya wo ka ho asemi yen go dealers de bia bia menye bia no bia me office me nkwa na metia no makola wo me ho a adwuma ye no wa ni tua nipo no obegya pon kraw nti se na mekoje senate ama no ohwa no no afa na back ohwa pon no ankasa ate na ho no no sako bi ne de nti me de senate ne ye den tax clearing de yenim so ma bia na ma mbapa bia no tua tax ene se me na metua tax a akora na obeka me ho no ono mo nche na okọ ebi won pa na beka me nko a na eho no abaha abaye ade a eha me nti saa nneoma wei ene nneoma good board ede aba ene ye ho nyi ni nti no ye ka ho asem ena akoba se ubia wanye license no up to this month 20th na se want to mean to good ene ne ye challenge I wom say ntini say we are not in that position enye obia na obetumi aye license no nti se takwa tumi nya nipa be 30 aye license a magidi se aye chain edwuma na ye aye chain me wa ha metio me officer god ni fifi mia na deba sankofo na etoma me ndi se me wa license magidi se me license ne koba sankofo na omoto good na mame na koba se obi o seto kromu kranya license a ene ne anwiwi ene kasa ekoso at the same time no nka yenya deadline bi nto se deadline we so a ye ma license bi na megidi se mpanyimfo gu so omne sa megye mfin kasa se first consignment ne so won se amanfo se age license na nke besra ne se ommientum obi a obey ready bia no obetumi start the process of license senti ne se ye we nuanu bebre omwo mmia bi a won tin ya ekoso radio so onemrimpo otie radio na onemrimpo ohwe TV nti oho na wate baako bi nti ebia owope baba bi ohye no onte ho asemda nti kamrepa mu no se we ni si ema the first license na ba outer nka onsan bie kwan tumbiem na won a wanya kwan anye bi no omatumi ahyase eden aye mera se bebre ene se de wasi akanwi enche yebekwa ahoma no so na ya ma frefo aba na so wanya kwan akoya de foforo nti mimisa two quick questions we and obeka say licensing regime no eye modern ana say wo mo ba ebefa mu saves ene mu gold amanya de kono de when ya de eye modern e ha mo kese pa ye ka de ne mienu nyina it's a license processing no enam say yenye used to 890 no mu ye den kakra maye ena neoma ne bi wonom so a nipa de tibia no kwa esika na obetua wokwa koye wo senate na tibia na se nkofo a wonom ye adwuma na wontua won se wotua ni nyina ademba wo tax clearing ese wotumi etua ni nyina esika efa ne EPA ba mi ese wotua all this nti ni nyina ba esika nketenkete bi a eka ho sa beka the license processing fee ni nyina ho enu nti no emu ye den kakra se obama ye mmere abam ena ba ye se wo hwa ne ya be fa sa ne ma no wo de nkato nsa frɛ ona no na ma hu ne se ade se na wo ye ba ne sa na ya ye wo mantem ni nyina na se good office fu ni nyina no na ehu abeto ye nso e ma de chimpo na se okɔ na adwuma ma na osuro said na me kwese me na aduru me so a menim se bia na obi ede medin akɔ se me to good a ne board nchen good board de menim nti aya am hihye eno abeye suro bi atɔ good buyers so se yewura samije mfi be ma sa na mane nyina so betwa de a na yenso adwene pa ode aba na ne wom ye hu ni se ye ba no gold sector enam gold so ma sa amfa so die atumi aba o man mu dia ye beboa ama saa sika na tumi ayede akosoro ama ne pa anka kanana nka ye kwa bonte kobo besia si ehwe saa $4 million ya oka ho asem ya yetumi kobo besia saa fi amana na foforo so na se eni akse betumi generate fan within 4 months yetumi nya saa sika dia na ye saa fi ba kokora no
yɛde sika bi atu yɛn so a yɛbɛtumi anya saa sika no ma yɛ den aboa yɛ wabla yɛn nkɔ amana ne nkɔbɔ besia biem nti ɛno ne a ehu ani sura abam sɛ saa ne ɔma ne nyinaa kɔfɔ me dia yɛne ne yɛ adwen ɛwɔ adwuma na ɔde aba sɛ fi na ɛkɔ no aban na beto gold no na wɔyi abrɔfo no nyinaa nso afi local market ɛma ndɛ Ghana fo nyinaa na yɛwɔ gold sector ne nyinaa no ɛbɔ ose ɛne ani gye sɛ wɔtumi saa de na ma yɛ dia megye de sɛ ɛyɛ ma yɛ paa na obeka se gold board ba ye madwuma no momfa so okosoro ana so ate se menka se bia mo sika de mo me ne be ma be dase pa ye kapa de a ye mfa so akosoro kakra time abrof no ho no na ye mfa so range e 1 cedi to 5 cedis because enam say abrof no omo with time no omo hia wasesa dollar ne de e se onya gold no nti ono so hwe se obeti ode na mfa so no beba fom nti ubon se ohwa no wafrefre nti tembia no se the price gold price no ededa ba bia nti se asoma si na eba wo officer o se broni we kura me bisa na so sei na obeje no obeto ama me nti so de bre ne nua bibini a na ne nua bibini no so ontimi ne broni ne nto ne pe na ne o kan ne se ne ma me so no na me de koma no nti ma me 25 cedis bande no you can range of 10 cedis to 20 cedis megide se ewoma eye ye hu se ye mfa so no akosoro de amaye when you find an average and compare to time na abrof no wo na ye no mu nyina wo local market ne dia ke be kan se samle mu na ebebo ama gold buys adwuma betumi akoso ma wonya mfa so de ahwe ye yere ne ye mba de bia ye nia ewe ye ni so wo se ye nyina right mira obeje wa home na yakwa ahoma no so ama frefo nso aba beka bi mebacha obi a won so uye gold adwuma no bi udi dwa no bi mo pani akasa ana so kra se open kyeremu foforo bi apese ote bibia se na de boa wa enkomo yi ubetimi aba abeka bi 0260 1960 0260 1960 na yedi gold dwa ho nkomo nhyehyɛ ya gold board ede aba yewra na podi yakoye chi MPP abre so sede ana nhyehyɛ no tie nea ene DC ba ye nsakra ya omode aba ni nyina no ode yawram ede yakoye chi na yepese ye jonso adwen kyerɛ 0260 1960 0260 1960 wo question bia wo se ade ba kwan ha wo mo pa ye ehunahuna ate se bia ayam hyehye nya ehunahuna ayam hyehye wo ho a na NIB ana security for aba befa wo nema edekọ ene ne yekeka ho eno na yepese yeje wo nso adwen kyerɛ ɛwɔ ho ene mfasode a ede aba no ma yentie wo nso ba bibia wo bia. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Morning. Me ba cha udeni ba bia ukasa fi. Medical jo me frete aboso. Me da se bra kwadwo ma yentie omfire aboso. The baby says about the sa for the but offer was what am I for you? So I'm involved China for me. The end of your pound. Right. Abrofo no da so awo ho. That's why I was site for. WhatsApp group on ho. Okay. Me ba cho aboso ana WhatsApp group on. WhatsApp I know aboso but me for WhatsApp group on China for me. Much involved. Okay. Wase owa aboso na mum ofa WhatsApp group on ehwe China for na da so ewom ne de no. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba cha udeni ba bia okasa fi. Me de Isaac me kasa fi tapa. Me da se Isaac ma yenti o. Me pa cha o. That registration no. E de ni ama ma illegal no adosu na ya kwan a wofa do a wo registration. Yen share illegal mining because the people no okiteni tika crack that or kwa ko line tata. E kwan a wo ba fa do a wo ba twi ni pani mu kona bra bia ba 1 year brother and son kan line tata no. Nto be na illegal no onkodo. Right. Nti ya srempe ni ko. So wo peda wo ya nyoma won bu nyoma mu emma afoforo. Then by ye na so ye fiate ka kan ye betumi
I alliance it maybe. Medasi. Yan so yeda sebebre 0260196062 0260196063 license na opani kan say no mu oden kakra no odon so aka bi. Good morning. Good morning. Me ba cha wudi ni ba bia okasa fi. Eyi Joe, we first talk. Bra Joe me da say my enti wa no pay. We think wakata pa audio ni pa okuka do tesa obachiba obon pa ko. Eduma na ye no. Ya yen de ya che na nhihye no mo abaka no so ebe boy. Na sisi anye pose un se ye penye buzom penye se ya association na e wo takwa no good association. Kada so ho ana eduma ana which any hobby because the workers any anum